Emma you who say the mo ye nye bet and na say you two agumu testing officers the test ya and san actually the word na kuma man on what na bom na wakwa akofa the obesie obechiri onyansa enti anu na Kristo wo hwa yemboni ayeye efri Adam ani Eve so ye nananom so ebesi ebra ohun se awiedu onyankopon hu se ba bi edu no se wa ma yensra ba mu a emfa eni ama beje nsem wanhwa wonnya nipa ba kokora mpo ena wode na Abraham no ena osoma ne doba Kristo eba se omewu na onje yemboni na ene ye foso aka kire obi a wo tie yen obi wo ho ase de na usika no wa ye mfonso obi wase fede ni wo de ka fa nyina wo ekra na ti umu no apama enye wo dia o dabi ena wakasa wankasa no wo pedi wo mo se wasa o ye de wo jifri wo nsem se it's my right na de du ba bia ne nteno wo right wo wankasa no wo kra no so wo right wo so ena wo ni right wo bia so kra so te se na wo kan enti Yesu Kristo onu na de ne nkwa ebetwa so ede na ye what right no yamboni ya bia no obia fonso wa chene ne se wutie so mpa ye ka cha se ba bia oboni akwa kodro bia no enne fa kogu nyankopon enso na ase na ofa ma Kristo ebo mremedua na ase na won fa nko afi na abie madwene ni wa mama TV bia ase ene no wati ase so wo se Yesu na age right ni na oje ye no nso ode ma nyame right sure nti nyame ka se o ne nsenifa eno so right antu on the Kristo etra ne nsenifa right ni nyina ya right yes wow nti wonni obi a so right nyame le wo o sha 1 John 1:9 na okay o se ya kan yembo nature na oye no kwafo ni tini se o de mfonso beche no ate enwa fri ni entie nyina ho bonifacha ya de a e wose nyina yesua enne Kristo di mfonso e cheyeni na yansu ye de afofrofo de e che wonom obi a wafom wo de watia wo na so bo ho aseye ni da ho kwan so se nya ni da ho kwan so wose ya tamfompo ye mompa ye ma wo se Kristo timi de ne kra beto ho de mame nu mienu ye boni ahodo ye ayeye ananka wo se ye ni fia boni na ye no apam ye tete ase no ma ye kasampo asofo po krampo no sanka ye de ahwehwe another satellite to obi aso say obi aboni a wo ye no kokoam no empia bonte a ete say your friend is saying ayi be say ye wo ete say de fufu a ye wo no wa bonte taka ka be say bi de sound no e so say ya ete no wo de no was it one crap when I was here de how many times or Bible prenso ahodo so just a wakabom wife uncountable no correct etia fa wona boni bia obi dia ye o say ye wukunu say wo eya wo yere wo ma na afom wo obi o ho ane ma afom na ma wa kese wonom wa bo mu dua ama mpa edi wo nya so sompa obi dia wa bo mu dua ko sha asamado ama edua no eda so di wo nya oh enti obi boni a wo dia ye obi a no fache so dia wo dia ye obi mpo se wa firi mu a emafo die no endi di wutiri mu dem Ebasa now you are living with the guilt and Ebasa wa brabo no e so eh wa mana fa wo na ndua na okra mu nyina nti no wonti me ndo ho free sa abone no enipa na kwa kwasra bone wo nyankopon so anim okay na sra bone se nipa no so nya dey elfancho spirit ni nam wi ase no correct so no akasa no spirit no kwa na ngia spirit bi benche di akokoma no na yen kanche obi ase yen kire wo do elfa ma foforo abra ye di sa eda we say apam mame se wo hwe sa abre no sani ana niema city edru ho a aduane fam ni ade no so no enjoyment ni se na na city mate se wo ye se na akoko ti na akoko ti no ya totune ene so ne ne nan no enso sa abre no na na ye se yaku no kre no kre on se akoko ti no nyakopon se wo ye batan akoko batan a ne na ti abanso nkumba akoko batan a wode ne na hwete
na ode nano na afofa ode fa ode amanema de obe nini no ene nya bebesere akokọ obe nini onya bebesere nti de ebete ne ho aka akiri no obo nse de ya ota be ne maame na biribia ono wonyine ntem okay ofunta ban ntem okay na ho ye fentem odidi ye esanse ono ya na obe nini na mom de ebete ne ho no obo nse fio de bia ne yakwaja omukura na ya na akromatachi wo mo no enti se wohwe kane no eba adidi mu ase de megi kan boss no na nke duru gu Friday say ya wo ye den ye ni na mo no je se sa wanom ene amane no aya hoho no maame ante ho no eno bi nana obesie eduru ho a ye die esanse ye boto ye kra na boto Yesu awu na mum se nya duru juada bra wasori kwasi ada no a ene behwe ye hwa akokọ nso na anim sabre ye hwa akokoti na mum ye hwa akokọ sere ye hwa aponche na dwie sabre ne yekun na mo no etime edidi ebo ewede ma na asefem se yenye didi juada no wie na ade chen ya na ade kwa adwuma na wo ko school nti eduru Easter no de a se de anka bronya ne tie betimi enye bidi asie no Easter no yenye di na eduru Easter Monday ni edidi a firi ho ko no kura ho se ye yefe yemi school no ni ho ayefe ni ayi akese moko didi o ane afunu nyina atoto afunu atoto fine esanza sabere ne se ya ponchi ne ekun ya ho bigu ho enti ye betimi awia de akwa June July sabere no a obese kuta wonsa no enti enure se yenkuta ensa no kura no na ye nhye dam fonfon sa ansa na ye de awa akwa ebonum nje se ebone de enye kura aduane na adua ya na ebo ba ire ni nyina eba na mfro ni nyina esensene ba nti ene de abo nti enuru won so na etimi akova nti sabre no se na ohwese de management kura atia na se festive seasons bi no eboaboa yen emeyetimi ehu ye niema bi no hyehye na ene no nso de abefo bibia fast ye penentem nti enuane no kura no se de nkakane ne ye ne na enye ne sa store ya da so edit ya se ye ni kura ibidi fast food di na efe nya fast life ne ko ya da kwa ho no so enche se ne Easter no ahyase no kura bremu no na wunyini ba no hu no ene idea asem bi apesa woka na akoko so no wa man kire se de ne yesi wi no say ye chimu a ne abobbo ne po eno to bia ya na bia enwuna no eno ya ebikam ya na ebikam akoko yi no bikam sa bia ne bikam na mom ore unya adaji na usam sa san mani nyina efiri bia na yebu pepa ne ya pai musa nti ye pai mu wi a ne ya yesa de yesi ne say yesi socks no nti bo nse sabie ni nyina firim wo han so a me se kwan bi ode funnel your friend is saying funne ma men kan sa what the tria ne so no a ne so shia no na ya the cap what eno wo mo ye animal husbandry no ebe kan chiro say e ho na ase said ebeka se ne sen ni kenika ho na be yam aduane no na de enye no aka ho wonderful nti akokọ wo abo bi a ya odi wo hwetehweti a wo fasa abo no mene nti e ho na aduane ko yam ansa na akọ ne nsono num okay nti eno no ade bi wa no ayese e bronketenkete bi no eno se ya na yekum ni ye pan ne time no mu se de obeka no ye twa no mankura no okay ni awire so obo se epiepie te se obi pan ne pempos no na sa fini nyina firi ewia ye de kanso no ho okay na fe ni ti no nso e ya nkura ne dia okay na akokọ nan no ye se ba ku ye seni ba ku ye hiani ene say ne nan mi enu no ba ku ye skeni ba ku ye hiani okay nti ye se wo wi akokọ na ba wi ne nan a ye papa mo na ye de hyehye ne kon no ho ne nan na sisi form no okay nti se wo taare ba ko a wan udira nye yi anu akọhwe hia no
mum say unya mienu ne rede a ene ye hia o ye skill ye odia na sika no so be di hia no so say sum ne han hia han no over cover bashado ayino that ye na de be ma no koye hia ne de ne o be brache ya pa mo so ka security o ya sure say we ka ho bi na fo na ne e ba ne bi o wa na betimi abasa enti say utiri ye na nya ne nan ne mienu a wo nsono no wo ma ho eno so wa wo be wo sene na wunya aya na mpempi na no nso mo transfer say ye de sa yi no o papa kura no to da bi o mu yi sa de no hye ne bia no so but onwe no de ajan kwada no nti wo abebe no no na wache na wo obenya ne nan no nso no ya wo nta mpre nkonnam no ho ko obekuta ache say do mpene wo emu ededi wo obekukwaria nsa na wo nwinwie no na wo mo aye che ne sere ma wo no wo awe awie na wo de da so kura wo nti ne nan no nso ya na ahoden bom kura asen enamba no because ene ne kuta akoko mu ani nyina ne tika ho nti nan ne de wonya de nyina nti ba sa nso kura wo abawe ne nan no eni bre nta ma wo afa se we enya ne sere na me de ne nan na ade ma me emunso ne de nko akura no ene se wonwinwi ane ya we ne sere awie no eni bre efre na eni bre ebi ma wo afa mu na no ma fo na eni bra ba ma afa no ma tan ya ko ma ya ko nan okay upon that na yet say can Good Friday and na yede yesu mi wo enkaye no sha se na aya potoka se me be ka say we are saved not by what we do but by what Christ has done. Wow. What you are saying? So brofo no waka no brofo so do we are saved not by what we do but by what Christ has done. Okay, enye ye de yayo na ma waje yankwa na mo ye de Christ ayo enya misika enya mahofe enya minipa subiti oh aya adumaraka etina metiasio enya yesika enya yahofe enya yenipa subiti oh aya adumaraka etina yetiasio enya onse to bia ye de niam bi huahua yo no na me wo we nye no nti enesa woti ase na Easter no Good Friday na to wa yes ayo nyankopon ye fa ase dan koma na element na fie okay ma mi akosua ago aboaje Tesano Baptist General Manager of Sompa 106.5 FM Tesano Baptist yes and the meaning say oya ho wa first service na dru ho sabe we dru ho ai ya ma wo afinshi apa ye fa ase da and so any afinsiapa entoma ye chairman Dr. Blessed Foster tibrekese ya wada one media ano ye da se papa ye ma wafinsiapa nyakopon koso we say oni nyame kasa chire prophet wa ya nanu ase afei you know managing director also your friend is Robert Terawan Mr. Robert Senyo Do and also Emmanuel Finshiapa Happy Easter and manager Ofori and also UK Cecilia Yemosba Kono Yemawo Happy Easter and Afe Empenyufo would draw general marketing manager and so on also has say no Afe administrator and also Yemano Afinshiapa Mama Ekwansema Yemawo Afinshiapa research for ni so ye rata boating ye ma wo afinshiapa mi abre ya wono so da bia wo twa ye ma ye Ransford ye mo afinshiapa ye ma school fee I see a man pam me kana me refi bi ampa cho kai me pam me kana me refi bi ampa cho kai me akwasi so mpa ya mo afinshiapa apam goods ni nyina no goods and services no ye na dwuma mu ase services mama Esther so ye mo afinshiapa ne ekwaku enso ye mo afinshiapa fiafo nyina asade ye ma obi a wotie ye bia afinshiapa yasama ya kachira wo nyina ne se
ugidi ye wo nyankopon mu no emfa asudwe mapa emfa mre wabrabo emma wani daso emma wo odo ya ebema wo awieye pa ewo wankasa wo bra ya wo boimu na emfa nhira so no nkonso emre wabrabo na sheda ewo Kristo Yesu mu ewo ededie da ne da amen anti won so sobrempo oduru kwa wabrempo yesa ka mi twena je okwa eje wa kodie ena fe adepa yi nkene ka bombe bomene kana nkwa abakesi abakesi ya mumu nyina afinshi apa ya ma 21st clinic for nyina afinshi apa Dr. Sixtus ya no wa na wo ha tantra run about na wo Dr. Salifon so Kumase ena Dr. Castro so wo Kaswa obuase takwa obuase de ehwane ye wotakwa afo nyina akwa obuase okay enti yakogwo so sunwane ene eyetachimai brekum yabesa akodwabo so na yasa Kumase de sama boho overseas wo yamma adwuma ye for mo 21st clinic nyina no doctors ni nyina happy Easter onyakonko so enhira mu Dr. Mostando on the Nkoranza no yenchia ono nso onyakonko so anya obi akese na yamma wa wonso wo frɛ no afinhia pa wa wutie Facebook no so yamma wa afinhia pa abano 0260 196065 0260 906065 and that's 0260 906064 pachotie ni bm 0260 906064 and that's 0260 906065 hello Sompa Dino ye bompa ye say Sompa TV ni ebim na atakwa harum na the TV no kan me banka Sompa branch ni na kan next year by this time na kan branch ni bia wo ni station ni TV station na kan live ye da ma se pa mo ye boa ye ne ana pe mo fa pam wa ma mani aji papa because ye ni ya wu ye ne from 8 days ban ye de organ ye hu bi pa ukla akụkọ na mienu no she akụkọ ne kwọrụ ye de acha nwa ma o da ufo so a oni bia ne asem na no kwa ye beku akụkọ kwa wa akụkọ an kwa ma na se o mma me beku akụkọ akụkọ anapai akụkọ kumska ba ne ye ni aje ngaka ni ya kwala isusa no kumska o chi wenga akụkọ bewu etine ne aje pa da anapai de wa ma ye ne ewu e tese ba no wa ka isu ya ye ni ya we that's it almost my papa Ghana yes yeah that's ya cheta kwa phone na wo hina champo otimo dendende ho panyi pa mo afishia pa yanko we say so made of me pa cha ya mo afishia pa udi baby akasa free I think comment about the Nkoranza pa cha ya na wa ma utetefo na kwa anu ye ne ate wonkan ye ma ye ntie we Sompa is no more a new radio station. I also be a tuagu. But I'm glad that be a Sompa. But I'm a chap, I'm a pound over 10 years in your red 10. Major Somo. Hello? Yes, you Kwame Dafo. Also, I just so. Oh. So sorry, me da for fache ye. Na pamo je so, o se wa feel pa, wa kai o pa. Hello Mpacho, good morning, I'm official post on personie. Good morning. Pacho, dini baby a free. Pacho, me ka se fita pa. Na say asembe na uwoka edema busuafo ene ya ye wo Sompa nyina. Anape nyangopon onhia no ntene ni kyerɛ. Amen. On say the radio be kama egina message na e ban so. Ena ma radio no akwani. Obo wa na we akọ. Message na e ban na. O da teaching break pa. So good as I say na o kan. Na na ono e na je say Yesu Kristo no. Where I can probably be right here. Into the control there. Let's do a more there. Great challenge, my first kind.
And then it's still I'm the bar was a parents in you know, and then my man the bass and this own numb, unbeen numb. Now ring actually penum, now do I come in out in the past? Yes, a good as did dumb you, ma. Shen one more baboon, thinking, with Dinkin. That was it. Yes, that's Medoff from Pacho. Happy Good Friday, Udi, baby. I can say for some person here. I'm but original poem doing Yaman, Catherine Tetchman. Oh, take my phone now, where? Yanko Pardon, Tetchma Aboko. Yan watch Yakin Sasha ne or him as a fiam, why? But you, my auntie, will be up to 1 year. Ain't here ready on the Mr. Yankasa phone in Medofo. I'm but me too, Pamina. Yankasa yet you. The American say, na a palm can't be by Thomas Sompa say, Obia or we are Coco Nino, a ye and 1 year free the mono. My no correct. The demand. Oh, you are very mad and so the Diababa. Hello, Pacha, more fish, ya pass on Fascinating. Sompa on you. You would be baby, I can say, Fremidofo. Also, freshly Takwa, what did he say? Sompa when you are from free. Hopefully, Sompa. A patch my auntie. Meda Munia say, oh, Mungima Pa Modi, Yamakana Yamin no ambo mama na mama ho tini asa ba ma ba mo bo sum Ghana pa na yinya Sompa TV ye ya Sompa from dia yinya Sompa TV do takwa ya takwa o ku kase bibia ha no fefi yini TV station ya wa ha nti Sompa ya sa na wo me TV station etakwa ya kase mate ye chairman what's on kada denti enstretch ya ba na brand say enkra bata no ye di TV ka ho ye du okay eti anya wanwa se bia mienu kra betimi apie ho ate ba bia TV no ho in this guys e wo ho hello me pacho official Paudi baby aka se free Sompa FM suni film comment to me aba afim comment to afeso amen we dem pacho when impose na ekata me do what to ma bontereso pacho ma enti well, school fees. School fees or shall I? I get school fees, I'm a chair, but all I try in a first name a crab red Minayo. Intimate also be first, it's what it is. Also be first and crab red on Pambrena. What's why? You men chamo. So, I make a Mr. Port and but much I can for. Program and yet politics and then you did again to Muma is here the moment with the other Elcoso Ghana into Yankupon Shamon to Mundim, let them be a Muntin fans and passing again. And because Mamma didn't teach my near the nobody but Bill be asked to pass from because I ain't probably playing a politics with the but then I'm about to work at them, then help. Na musanji ani dia go photo ate sam pass Sompa de mam ba say radio station kwa mo ba say mo be check ni ababo madam say yes yeah that's pa hello mpacho di baby aka se free e mo official pass Sompa suni era from pacho tienka pacho mo official pa di ni baby free pacho Steven Asraba no Steven Pacho mientio. Menim online minimum de kro nyam se kwa de BBC so. Ye de Yesu moja no pa mo no. Sa fro benya ye. Pacho di baby aka se frame dofo. Hello. Hello, good morning. Hello. Morning. Me da from Pacho Udi ni baby aka se free. Yeah, Techimai. Yo, now did he say? Me need the Ajadu Techimai. Ajam Pacho my entio.
Yo, metia busia fo nyina. Mu nyina ajoso. Sompa for mo boy ma, na me nsia mo. Amen. Na me kan say isa ya ye di ahwe ndeni da ho ana hia amu bibia. Do bia ehwe no ye. Na ne oye bia so mo ni na ho. Na ne Ghana ne ko ne aye ku. Oye bibi no mo ni na ho. Okay. Uye bibi no amwani ana ho a obetimi akotofenem betimi ahwere wo nkwa na udidi no anhwe ye obetimi apoison Sompa 90.7. it's a WhatsApp before japade. Medo from Pacho, good morning. Udi baby akasa free. Hello. Medo from Pacho timi nka udi baby akasa free. Trapando viniti su proud ko. Pacho ma enti o. Oh. Pacho ba no alowa wa fidie no se. Aha, ujina so ma enti o fede yete wonka. Ano pa die da Sompa for asepa. Kafra. Oda ya se yenso yeda se wutie yen. Se wentie ne aboa ne ntakra no na ema ne ho ye fe. Abone de fanyina kwatere kwa ye nya mu se ya montie ne anka Sompa ya nya Sompa e be kwaso asomo Sompa sa ne nyina nya ketua pa. Medofo a wujina Sompa cho good morning udi baby akasa free. Hello. Na money view. Yam say network no na ema etete kwasa no frɛ 0260 1964 6064 0260 196064 and 0260 196065 na yenhwɛ de ɛwɔ yenim. Hello, good morning. Hello. Oh, asakate. Apam. Na me. Amza kwa de bino ma ba bonte mi ntin so na muna de a. O mo so be penkwa. O mo be ba de ai. O mo be penkwa je. Amo mo kra. Ai. Good Friday. Ani asumje. So nyankopon do ba no de asumje na ba ye. Ani odo. Hello, Mpacho, good morning. Yamo official paso ni. Hello, good morning. Mpacho, ni baby am free. Make us free aboso. Aboso. The fema like you. Alaji Mpacho yentie o. Oh, ano pay. Yena o se de na me ase. Sanse de eno de ye boni eko. Na meka cho bibia se boni aye ni nyina de ye de pantu ye chi. Because boka o se nya on person ye no ye. Ni ne ye se nya mi se nya me mo e wo man. Na ista ye remu. Ne ya me asese wo ye ho no. O mani na rem. Na so pa ase de o mani be 5 years o. Mo trend baby. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Yo, obi aju se that's it. Mo ka ho bi na ye drum pempen so ye be ya ma na bro sa mo nkoso ana mo ntie ye na mo nhwe ye. Hello, Mpacho, good morning. Di baby akasa frame dofo. Hello. Madam Mpacho Tienka, good morning. Good morning, Mpacho akasa free Techimai. Mpacho ma entie o. Mpacho original form do yan mazas ma be ka ma semba ko. Let's say name bo ma entwe ye se Sompa mamba somba so o man ni ye. Wo hwe mu dwumadi a mo ba da bia me kam se so man panyini wanyi ministers kwa ne ade kwa banka Sompa kan ba boa wo mu kire se Ghana obie no ho a won frɛ e ma mu program no so en kan de ha no. Enti onko man panyini obenya information bia wo se wonya frɛ Sompa. Kwa mudumadi papa model sumo maniti. Name mum yesre communication minister say one share kwan ya
Ghana Telecom one do mudi jumano accommodate Sompa faso to be frena ateko be frena ateko wo mo hwe no muni saa dwumadi no na Ghana yentimi nye ko ma ye ho ntoye na ye ko mi aba ye nye ni gi o so am bin say be the juma anko na te am the say kan also te say bi ba bia te say fana ma o ba bia kon ke jimi sa tu say na moto no kran tentam kran sa no system sim card na ba be stage wo for no kran sa no wa ye no ko ade ni nya me ko agbo ya bo brother so agede yi to mu jiro mfa ne man to akwa na so mpa mu di me de mo body ma Ghana man na mo be som Ghana yi no amon o man panye kwa wan ha ne bo no ma won tuka won ko be da ne kete so mpa be ma na te de ko so no ama ne huna na mo tu no e ye Beta masba nyamenka mo. Yamenka ho ye Rasam na te George ningo pram ma shebedwe me gidi yese wate wono any communication minister. Minra be mampa choti enka ya mo akwabo. Yeah. Ba chodi be bia kase free. So kase free techimai. Techimai for ye da mo asem pa choma yentie o. Yo. Simpo mo gwejuma. Papa bina ya o ma futu mi ni bidi ya o ka sama se ha do mante na ya no papa na ya o ta kan ni sam ne do wa wi aso na o mu ye program na e ma chi tia ni hu to me pa mate sa o pe dia be to akoso abobọ ma why you na akukọ na sem na papa ne ka no pam me kai se wa te go wa o mo nchi o mo nkukọ na nwumre si ade tia me ma tito na ewom na o ma kai agum na ye pom akukọ na ma me ko pam me ko ti isa akukọ se kraman bi so awu se patana se kura se o be kai ye bo patani asam ne dia buru agum ai ti akukọ na ko wura se na mkoto se kraman so awu ho mami efiri ho ma pama akukọ bi eni sadia akukọ na anu mi nya nyidie tie Sompa mami nu wa da tuna mi no kasa se me kai sa sa mi tumi se me ko be dia no kraman na bo mi wi mi ma mu say yes afa na isana dara ho Nya kupo nshira mu mwaka ya bakose mba Kafra ya dance. Hello, good morning Bacho di baby akase free mu akwa baba Sompa so. Hello. Otie radio no Bacho fafa from my Oba no alwa radio set no yetimi akasa ye ye pese na mu di nkoma no pe. Hello, good morning. Apon ka bibi. One my friend, she or one, a banner, a man radio ni tea in your day. Nemum say, Uchi radio now, fra, open ye pa, chon radio, baby, na friend, let's see telephone. Okay. Hello, good morning, Dofo, baby. I can say friend new day. Good morning, North Canation. North Canation, Pacho, Yamwa Finchiapa. I don't come to Me. Na mami misa wansa no kene she had dia Sompa ye ba ye bosumini wadi ye chika kra sign out sin we adwumedie no ene ne ma sa de sifa aji baby at sem frama mo point that is very very distinct ye da se pa ma ye ntie wa asem we let's travel some de to kare some say I am the Dubai. Ni case na. Yes, wa di wa ta ba ku na ka nu. Ya ti o ri na o ra bo so ya ti o ri. E do me ti na no nti ya tu aba ma mo. Wa ka dia ya trato ye di say wi a obete ya nka se be rero mi sa won sam na dia beto mo anim wai. Dabuna na mo be ta betu na eche. Yatse. Dabuna eche. Yatse Sompa. Omuto da to ma ko no so. E won so mi he ba. Pacho yatse ye be hwe na ya ne panyimfo di nkomo ye kase no so de akoso atie. Ya obete ho nsem. Medafo Pacho good morning ye mo afinchiapa. Sompa so nie. Ledo so afinchiapa. Afen come to ye da.
Yo, wanyene Martin. Yera. Wanyene na pumu Onyankopon kra me ha na nso Oh, there am capacity kwa bogo fi dancing that waiting my. Yeah, that's it. Me tio kumase. Ajara dum na me tio kumase. Ana me tio takwa ye biemku ha. Ye tio pa ohene ye. Ya da mo ase. Pa. Me so ma feel pa me do for ya da kono abesra ye wa ha kra why? Ye benye TV no takwa ani so ya hwe se de eya na mo ye no kumase no. Mati ya chama yate. Eti ebe kakra no de ya shisha no ha kra na ebe ba ho straight up. Why? Yo yate wanyele nya pa da go mo na no ki na ba da tra ye no boja ne nyina ya ba. Aya ko so mpata kwa eno wa hini ni nkomo. Ya be hwa kwan ye be fa wo why? Sompa FM. Na be be hia why? Ya da se. Hello me do fia bo afishia po odi be bia kasa free. Aka kra bi na ye bre no aye be awie apam ma ye fa course no ensi ha wasem o twa to na ye ntimi enfa obi so be dina so ma ye fa na eja hello bacha odi be bia kasa fie ka chire hello bacha odi be bia kasa fie chu fie fie no ma ye good morning David. Hello, good morning. Pacho, you're fancy. Brenna, so. C'est bon. Aye. Apam. Mommy. We are going. Yeah, we are going. Heaven knows where we are going. We know we will. Papa, na. I take we will get there. Heaven knows that we will get there. We know we will. Or say it will be hard, we know, but we some part of it will not be hard. Say the ebinuman to me, and woman to me, and you know. I said, the almost say Paulo, so ekun a pem and a David become pem until the woman to me, and you know. Woman, and all any year, okay. I'm a woman in a papa, you're a phrase on panel. The Amiamu pen, so you be sure the Anya man, you be sure. Now, won't be see so. Okay, so, my dear, yes, and mamma. And pay, say, woo, am I in Bonnia? Entrance matinee. And one am a deep chatro. So, who am I in Bonnia? Entrance matinee. Peninsula touch the Maria. Won't we name Bia? Emfa honi obi dia yewo abubu akoma ama wabrabo abo ape edi makwa hye wani fache na bibia etontwa na wode cha woni nyame enese entesa anka Yesu ne sama ne de bidru bia echi na so enamo se wode bibia che yenti na yemfere ne the late Jesus na mom oye Kristo wotiase ne wodi mayendada Owoni asamado entimi no ono ena omene owo e asamado nokre odi yembone ne koye no kofi yembone ne gu asamado ho ena odi eni monyame ne hanso no nkubi odo ne asumdue asumbu bi esore pieye ne nansa so de mayen eno maye nyina Christopher nyina ebo hye ya emu hye kena se eni daso ewo ho wa ebia enne aye Easter niema ye dedi amawo wa yade aka wato ho wa ebia abrabo no apambesie echi wa bibia na ebe wa peto ebia wa ye yu ba ko di ahya wonsem wa ebia wadwuma no wo sori ye wasate ato no achia emuye Mr. Obesa sorry bim Yesu Kristo wu ye ne nansa so sorry dia eni da so bi wo ho se ye tofom a ye besan asori biem oso atiri ni be hwe asem press so no obesori nya ni da so ewo awurade mo ewo Easter yi mo ne fa kuma emutie enante
eni nipa nyina ntina ye se ne Kristo ye ne yesra osoro asomdwe osoro do eni enigye ya ensanda ede masompa yetiefo nyina takwa Sompa 101.1 FM wa hine champion dom no yadamo ase Sompa 106.1 FM enso ewo Techiman Nkoranza so mo ewo Sompa 90.7 yenam nyina mo ase afe dom Sompa 101.3 FM so yadamo ase a ensa na apamse eno ano no eno mo di djuma no pe no no sunya for do mo bo mu nkwi ye tia wo mu ewa wonu mu nyina so papa je cref mo ai anyway say de obonyo ma wo ba fie uni kazopi ai ya en ba ko bi nso ka ho one ba ko ka ho above k ai abrante na poku piesi na sie kwasi Joshua sie na yonkuru no me Techiman na me catching so nya say yewura keke pepra na amakonedu nokre na obumpa okye ayo anya kwa bro no ma yo yanchia wo munyina ko beja sesempre mu be ma ami akasa doba no obo adwuma me ma na finshi apabusia me di do ohimere ma me akua yebuwa asia mabronya anopai me ne ohima kuna triple a mine ejapia apam dada yakra munyina ma mo finshi apahwe ho so ye yakopon ya adomo a ye besan ahia awie ya bo tubutu said yenyina yenim sa Easter bia ye free here na akoforobo poku jima de cho tos me nu ene na trankonwa ede afasron kochicha so no afi so edru ha bia wo ne sa sunti na akoforobo poku jima tos me nu ye free here na akwa jamia ye free hima na nom atrankonwa assembly member unit committee for planning committee ye free youth for development ye wa monone ye free nkosuoko enkran kumatse sunyane wane Techiman kentampo ene adehye wo ye free nyina ma wo bibia kwaba ede aba ye free afi Easter afahye emu na dwumadie ye abofoto ne ye de aboa ye free enkoso edwabo no kai se eye da kwasiada 23rd April 2025 asemtre yenkamom ne betimi achechere dwumadie beba so ye free Methodist School Park 4th April Ronika Sens dwumadie ebekoso obacha sanitary pass ede ama maiwa ewo ye free Crodium ye de na wotwe na esiwa ye di edi dwumadie Easter Wednesday 16th April 2025 no anopa ye be clean up esiesie ye free mountain so ye wie ya ye the health screening exercise so afa high blood pressure ho afei ye be penti ye free e mountain so na ye de ama awo akwaba enimo no na enyom so ejigigum kama da etosmienu me kire Thursday no eno eye open forum ebra nondu aba anopa obenya kwan no wa kire adwen e de afa kro no empuntuo ene ne nkoso ho live performance be koso bra no numabo ye wie ya ebra no nsia abo pepepe drug abuse talk bekoso na fe teenage pregnancy ya kasa fe no ho na dichi fiada 18th April eno anopa no ye beko waterfall na ye wia dinner party akoso na sponsor Emma dinner party ena na jase hima ena na nkobia hima ye begina so na ye di wo mo afidida sansa ye di wo mo sie benwa so no apepepe eni 18th April ye di sa dinner dwumedie be chicha so eda memreda 19th April float ebekoso ye wie ya health screening so betia koso afa diabetes so ebra nonkro epemu nondu abo anopa no wedding time ebekoso dumienu mpemu ye bebu nkonta ede atre ye freeman ewo foto a ye bo afi atwam ye de yo ye ede de afi so ye peso ye be lunch hotel nonai epemu na eda kwesiada 20th April na nkasa no community harvest bekoso ebra dubako abo epemu eno eni ebodwadata ede abo nana echidom na krono so empuntu nyuma hodo a nana ede asene ni so no ebetumi awiemudie edadwada 21st April eno intercommunity games ukwada nana jima cup local players versus outside players metre nana jima cup local players and one free control do mu ebesi akan na dwumadie no wode ni nyina ba wieye ya
Poku Jimate Chotos Mienu Yefrihere our 0242 108844. Franana Bafupim Chairman our 0555 668898. Anafre Secretary Maswal Bafupim our 0240 765 160. Yefri Afidie Ampaya Ebega Anigadi Jira our Yefri East Afache and War and Net. Afiwe so masanji best farmer ni bi na manfo ntiase de ntia da bia me no baye so from na so abibra na mete so dodo na se ba na mo aye susumu a me mo na se dore no nyini from me secret ni nyina ni akuafo nyina ntie no ntie na sopamu no matimi agya basobodie yi bi Vital 05 ena me didi me kua adwuma nyina na Vital 05 eye nuane nura ebo asase ebo anobaye na boa mo kua ne nya sikantem enim defo ye hwehwemu ahunu se Vital 05 eye nuane nuro bia ebo asase na dane asase ani ebo nuane hini eni nuane ankasa ho ban secret ne nyina ni enti okuani a wo ye mo a unhu so omoa ne nyini from wo a wo do atosode a enche na ewu ana wo ye kokofu tutumrika na kwahwehwe Vital 05 achira kwan bogo so ne ntua so Yankopa Agrochemicals Philobed Agrochemicals Sofomame ana Israel Sase Ventures Pristia All is Well Agrochemicals Akuafonti ena Hawa Agrochemicals Bodia Dumping Peacemaker Abraham Ofori Agrochemicals Dunkwa Onofe Manso Amanfi Israel Sase Ventures Asankregwa ene Importem Monko Jaisaye Agrochemicals Vital 05 edupei to be honorable and to boss yakunwo wo suano eja se enchen wa yerede Alpha Omega Nkoranza Old Market Francis Terry Agrochemicals ne nkrabata bia eben wo onsabeka dupei Vital 05 for ahoman so 0243 852 751 and 0242 263 780 and 0241 531 526 Kaise Divine Winners and NKO Agrochemicals and Akofa Vital 05 abase ekuani ubedi dipeche Vital 05 and no buy mojedro Odoni di jemio wanya osunia rewedio ahodiede nenye wofa Kwame na yade bubu no agu wa no wontumi nya hwe ye nne watumi asori to nwum di asei ye hwere no anka ya hwere de St Mark's Natural Health Clinic ye damwase ayambo akwasi senye hwa anka sesema ye funra Kametada ho majinkwa any St Mark's Natural Health Clinic St Mark's Natural Health Clinic die yemfaye yade anko ensan fansan yachi mekamfu mo bia enyarwa bi ti stomach ulcer diabetes prostate cancer eni yade sasabro hepatitis stroke awo hu na yedin enam nsan yade se yemfa mfidie ntwe efie wo ni paduam ye broni beka se detox St Mark's Natural Health Clinic nyame dia chewon kwa obehu se High School. Empenisi ufri insokochim die twan yachi. Kofa kontonkroma su kuntumfidie. Na wode kwa ebretuom ahoma temfo mpobo unyansa pono a. Eyi ehu ni ahan ma yuo ni atwe yi achia wo kwa yase. Enu nti awofo ni ahwefo semusan Kwabi Senior High School ho a. Ene net se de wode kantia konsuo na de so ne yesisa. Kwabi's Educational Complex. Ya a free crèche, nursery, KG, primary, any junior high school no. Ena say de wode senior high school na ka ho no. Eni nyina ne se Kwabi's Educational Complex for no yade enu ti Ghana Education Service edi ku ho pa na won hyehye pa wo de bia Senior High School yi enu ti na wo hya mansa nyina bo se wo bachelor wo Kwabi Senior High School a tertiary straight awofo ne ahwefo yi mo bisa na Nyankopon adomonya enu ti ka ho na admission course adesuafo free SHS 1 2 and 3 one courses no ye general arts, general science, home economics, any business transfer any obi a watena fie chenso woje won mo hostel facility ma won na free chichiri any bentre na eba no won Senior High School abrosan no dia o ko beda disua keke Kwabi Senior High School a chirechirefo na benki tesua hunu so wade chirim na wonim na poso a wo be kirew ama wo twa wase no simple Kwabi Senior High School won Crescent New Magazine Techiman Road ofri Kwabi's Educational Complex pe na wo ko Kwabi Senior High School ana afre won 024 887 6028 and 0553 959997 Kwabi Senior High School Center of Knowledge.
Akuafo afiwei yebefa sika wa afuo mu papa efise amo great agro ewo Nkoranza ha ya enu papa yede yekua enya so mfaso nyina ewo amo great agro ho di kan je we decide fashi enwura no na je wadua bakɔhye fam amo great be ma fertilizers NPK ammonia ene urea dia ope bia na amananyi kama afiwei nso abo bia ntumi nsɛye mfudie no because amo great besen ma yenura yede be mumuano spraying machines nso na abusu ohoi amo great agro patron passion nico crown nico ken forsap sefo ene lambda no de kojai ebodwuma ti anigi semye amo great agro extra omokuafo said ya yusu no nyina free amo great agro etu no nyina fofofo ema wana wokoton se utade na etra 3000 Ghana cedis a yeteso sei hu edemao akuafo yedie nie amo great agro ewo Nkoranza new market opposite fire service don kwanta amo great agro ewo Jumo Chrome Sachedumasi road Dromankese expert agro enterprise opposite Atamobile money Anglican school mu ho ena room 32 Saturday bia Dromankese market ho amo great ewo Bontenso opposite car station Richard amo ewo 0549 113208 ana 0502 254525 amo great agro Akye Fonti Mahu ama mani ajepa. Minia medawase. Yemfa aseda ema otwedi ampon. A onam Adom Dandy Natural Herbal Clinic in Nupaso and Ajemenkwa. Adom Dandy Natural Herbal Nupeyi. Ebine Dandy Plus. Aye immune booster. Dandy Plus measure. Blood immust. Obi a person moja no ekosro. Dandy multi measure. Aye general body pains. Obi a honam nyina aye ya titru usisi. And aye ya wihia aye Dandy multi measure edroi ebi. Dandy Herbal measure. And also emma emoja nije ne djuma sede ese na efata pepepe. Dandy Plus drink. Ende obia efi ewo nipadua no mu no esesie no na nipadua no etimi enya na hoden. Dandy antibacteria. And obia wonya infections bia so no wadro eye Dandy antibacteria edroi. Afi Dandy capsules. Obia osisi yoya, obia wonya stroke, obia wo hepatitis B, and as C, obia wonya prostate, wo hypertension, diabetes, wadro pa eye Dandy capsules na etimi etu ase ede amount. Sa ndupa yi na Ajemenkwa mende imidi hu adanse e kire amansan nyina. Adom Dandy Natural Herbal Clinic. Ndupa yi na mekanfuma odasani bia. Waterchima obehu Adom Dandy Natural Herbal Clinic. Omachira kwan ewo Kenten taxi rank. Kwan na ediko Grace Hospital no. Afei Nkoranza Oben Health Center ewo Old Magazine. Adom Dandy Natural Herbal Clinic. Eye adwuma efri edwoda kosimimreda. Anapa no wotwe ekosi enwumre nonsia de biarada. Afei edwoda ne ebrande bia no otrase ewo
ha obehu ya wo Zinco Road ye ben Divan Junction ye Immigration Information Center ane di hwe animu Accra ye wo Kasoa Techiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba Odumase ana ba bi eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 Obo heba abibidro kasa Asunekura trapotokra na sunu ekura kronkron herbal centers ne doso nanso ne wagya wo sobade e wo the whole West Africa senedro etu gonorrhea asenten tempa eye eja Abraham Herbal Center yade be na daso breast cancer ulcer koko anasa diabetes prostate so ha bia wo no eja Abraham sebra ne nchen no betu asiama afi woni enka wo nanum me kire halitosis ko huru Dr. Abraham no nanum ba ye hwehwehwehwehwehwehwehwe Dr. Abraham wadena wakatabere bereba won pensisie wasansa kokotira okwakire bekire amendu bena wusu yade tubu akofa eduro waso mienu abedwa so wasunu kontunu enu ye memeduro emma ye memma ebeyi usishim ebedi wakagiremu mwatumi ewura corners Virgin City so ye do waso wade aba abonche so na maya ni ti hojai se wonya Virgin City edi hyehyɛ ho a emma wase ye neat na ye nkabo ni bi afiri wo na ma wase twan samaman hwehwɛ Eje Abraham Herbal Center ewo sunyane wodu ani kire estate kwan so a wo ben brotherhood asodan no opposite Dr. Acherako Kumasi so Oshim School Junction Presby asodan in Tempe anasa frɛ 0242 76 4835 and 0505 740223 and Abraham say what the idea be about in chain na so mu aduro ni yade na siem to a sambra beju sika 21 clinic sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho Nkoranza ye ne Presby Bank ne di animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enkane GN Bank Dynamo ye ben police station no wo sunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st clinic ana wo mu ye sciatica expert. Hello Kofi mabedon Nkoranza o na maye wa kashe wo me hunyina sa onu ya mani abre miniska se me imagine senka bedura na nkama ko Fidelity Bank na makoyi cash kakra to me ho na nkama send this cash so kakra ma kosua enso me baye Fidelity Bank ebi ni ha mo mama ne zumi raba bia ye se cash ni ho oh se wo senka o frementem hwe mama ncho bisa se o pe Bojibo Ventures Bojibo Ventures e honko a ene ye sika esan send sika dodo bia o pe oh yes mobile money there network bia ubo number na nedem oton Richard cars sim cars oya transfer and also register sim cars network bia oye we nyina hwe na yesima wie Bojibo nko a na Fidelity Bank and Eco Bank agent e won Nkoranza ha se ubi account o send obi sika ana se ukojiska e de free Eco Bank ana se Fidelity Bank account mu no ko Bojibo Ventures emfa ho ne bank a obi save obetnya send this car no e wo Bojibo Ventures oh wow yiswation no so ye adwuma Nkoranza Bojibo Ventures e wo adinkrase edwabo nsan no nchepe mera se menua fra Bojibo Ventures e wo 0248 089 463 Bojibo Ventures die waguo no eno na wutwa sompa yenyina ye tie sompa yaba sompa Sompanie enyumunie sompanie kafie bonie sompanie osompapanie sompanie radio nie yaba sompa
so pagin na wapo muti sen opa dia adawroma okuso wudi hene manaba oye ide huase na anope de ene good friday na yepese di nkomo kakra se yesu ni woi mfaso de abryen ene niema ewomu ye sha ase kra no a easter na minimum ade ebirum kra eni easter ebirum su di ni ade apostle ye ka say easter yesu da no kra no a ye be kire mu sen letase papa nyankopon shira na o shira watiefo nyina so repeat ka say easter ni tia wa yesu kristo mama ni yesu ni wu a obuni ema nipa na yeyi da bi esi ho say saada no so a kristofo a tidifo ye da kaya dem kwano wa yesu yenya wu ama inchirima hu say owura bi de ne nkwa baji yen enu tin ye di easter na ya ka easter no eye ebrebi atwamu a wasile so bi am shada na oye bone a esa so wan shada ntino yeti wo dwan ana nantwie ana abronoma yamfa nipa ne nsɛm so na yɛnsrɛ onyankopɔn tumfoɔ na yɛnyini bɔne ne waboa no so yɛnkɔkɔma boa no yɛmfa nyɛ ne pata ɛmɔ ne enti saa na kane no obi yɛ bɔne a ɔsɔfoɔ mpo yɛ bɔne a saa na wɔyɛ nti bɔne a bɛyɛ biara no ada so bɛkɔ akoto dwan a wonni dɛm na wode abɔ afɔdeɛ aba Awurade ansa na wanya bɔ fafiri the Hebrew chapter 9 verse number 22 no parce que la said yambra ne sien mo ja hwia ngu abɔ fafiri so ema enti ya de no abenya kopɔ hwɛ bɔ ne nipa die ne sɛ sitie no na ɔno ane dɔpa Jesus Christ ɔmbrɛ wiase emewu enfie mo jemu enfa pepa ye bone di John chapter 3:16 say said onyankopon do wiase ni so the double kroba for the man Easter ya de kai Yesu Kristo adenkwa enfa so e woni wu eni tumi a e woni wu so wi mu ti eye kabo ya bienu efia da ye tani wo ho asem ya kai Yesu odia bre adasama ama ye ne anka ya de boyefo de mfikia ye mfata no yitimi konyankopon anim ka ye bone kire no e Yesu Kristo ntera do be say star yeah oh okay na Bible ya na kasa abebum ene Yakobon honhom enti wona Yakobon dia yintasa na ma wono ono ti afile se obi kasa afase ogusiesie ba bia twama fasa afase ben First Corinthians chapter 11 verse 23 First Corinthians chapter 2 verse 8 what you see no was John Paul 18 and 17 18 and not the I was saying my area GD and you be able to me ajetum you know the mini problem aha and no grant na can be say aden na ebinum Christopher binum say omo nyintum omo de omo ni Easter bia
so wɔde ama nkasafenkyem na wɔna nyankopɔn pɛ sɛ wɔte aseɛ no ɛyɛ wɔna honhom kronkron ɛdalete wɔ nti ɛyɛ ahintasɛm ɔsɛ Romans chapter 14 wɔso obi bu dabi kyɛ dabi obi so bu ne nyinaa pɛ ɛma obi nnu atan ɔsanaa anabosome anaasɛ afasɛ bi ho deɛ wɔdi ti ma awurade deɛ ɔso wɔnni nsuo di ma awurade nyankopɔn ma obi nnu obi atɛn na hwan ne ma wɔpɔ obi sie nipa ho atɛn ɛwɔ deɛ wɔyɛ ama ne wura ɛti saa nkurɔfoɔ no yɛ saa deɛ amɛnti aseɛ ɔn sɛ ɛkɔ islam som mu a nkrama wɔ ayi bi a ɔmfa ne di ada ɛgyina so wate sɛ kramoni bi agyina baabi ada woto saa adeɛ no da Baby. But menim deɛ nti a yɛn agyidifoɔ kristofoɔ no na nyɛ wɔn mfonsoɔ ɛsan sɛ Bible no yɛ baako ba gyidie no yɛ baako obi a wɔsɛ de wɔte aseɛ fa quote suit a yɛhyɛ bi da because ɛni baaboro Yesu ahyɛ suit da mobile phone any babroom yes one grab mobile phone da adan na the yan kase mobile phone ni babroom ti so the sausage and night bomb the city bed movie so for pound the part of sausage or babroom I'm sorry and you see I seen the nyina ni be potu babroom san ya dia and yan ka shabe premier se dia di problem babroom san oh enti ɛyɛ nimdeɛ ɛna obi mu gyidie ɛna obi yɛ saa babadeɛ ba Kwame ka kyerɛ wɔn agyi ɛka Kristo awo ne sɛ Daniel 11:2 wɔn ɔka ɔmo hwio no de tɛntɛnɔtɛn yɛ sɛ wɔn ɔmo Nyankopɔn nso wɔn de yɛ bibi hyɛ ne mu nya because we will say you pay what my Ghana cry. On say you will afase bia kame you man pani Lawrence when the baby go. And you feel June 4th. Ah what kaya man ya no how. By 1957 Eduamo besin na ye na nanu dia besin na na edu wa ye see smart na nkomo na park so twapusi adentia ye ya kai Kwame Nkrumah na obi a wonu amewu anyi ye nkwam pie timi kai ma abani do na wodi fo enti gare fi wa gama mo gare fi wodi mu na benya nkwa no wo ya Kristo ni be sei eni ba putini kwasi yenti aba Etimente o mase. Eti fone. Aso ba kase ti ati no. Ani ya fani nya achom. Ye ta ko kwa yini naba. Okay. Yeah, Matthew was here. Enti di stand there. Ye di celebrate chire Christ ni wo. Colossians chapter Kristo na kasa na memo jana na dum so abagiye eti eti no se adum no nam gidesi ati yankwa enfi yenyumam de dia ho wa ho le so bia be ya de kase se diam Afia to Kristo wo euro eni babru ehu nya de pasa be tasa san ko fo nya hypocrisy o me tiki fadatifo yetio na celebrate Christ ni wo ne sorry. Okay. Enti enei akoye Easter yi. Yeah. Agidifo anase mpo Ghana fo de na sese yeye. Bedase. Say ye ka Easter.
anaasɛ yɛnsa aseɛ yɛde firi Palm Sunday na ade bɛ okay I'm say apostle line no adrop yenhwe na yensa nko na yemfa no bim le line okay apostle yenfa sɛ yɛka Kristo na ba ne bunu no a ɛnyɛ enhyiamu a yɛkɔ a ebi kɔ fili gas ebi ɛkɔ banku hɔ ebi mu tua okodie ɛhyia baako kyɛn bi ti ɛne obi di bag obetini nyina nhyiamu ase ansa no aba ni nyinaa yɛ but ɛmfasoɔ yɛ no so ni nyinaa yɛ but ɛmfasoɔ ni yɛ no so yɛmfasoɔ so titiri ni sɛ mɛsesa mabra bɔdadaa na mafa foforɔ efisɛ Colossians chapter 3 why ne say si ɛne Kristo awu ne yɛgye tom si ɛne sɔre de yara yɛnyene wɔ soro adwene ɛnyɛ asase so deɛ kɛ Nyankopɔn teɛ Nyankopɔn nifa so hɔ ɛhɔ ne yɛ nyina bɛkɔ ɛhɔ yɛmfa tirimɔden nkɔ yɛmfa adwamansɛm nkɔ yɛmfa nsaweɛ nkɔ yɛmfa tirimɔden ne yɛwudie nkɔ hɔ yɛntitwitwa yɛmfa nkɔ hɔ abɛsɛmkronya yɛmfa nkɔ hɔ ɛde berebere yɛmfa nkɔ hɔ nti yɛde sesa yɛabrabɔ firi yɛabrabɔ dadam ne abɛyɛ foforɔ. The 2 Corinthians 5:17 ne say so the back Kristo Yesu mu dia I have body foforɔ ne nyama dada ne nyinaa twam na ne nyama nyinaa bɛyɛ foforɔ nti yɛmɛ ka kyerɛ gyidifo celebrate Christ mu ne sɛ ɛbrɛ yɛbɛhyɛ Christ ne yɛma abrabɔ dada ne nyinaa ɛnka asase ase na yɛnsɔre foforɔ ama Awurade Yesu Kristo lɔnu bi a ne mu lɔtu a yɛwale yɛso nyae lɔnu obi ɛwɔ ma adwuma ɔtwam wɔbɔkorɔ no nsesa wɔgye obi yere nyae na ne yɛmfa sese abrabɔ ma Christ ɛno ne yɛka sɛ yɛcelebrate Christ ne wusu mfa soɔ na mmom yɛkɔdi nhyiamu bi a ne ba na yɛsɛ bɛte nso bada no bi a ɛte sɛ yɛdi Nyame ho fɛw ne na Nyame yɛ adoma ne nansa so ɔsɔre ɛno so the story and a day in Kurudi Ebereyan Asante Amambremono, Asante a time for say, Consono to drop or dear Canawa. What the Sonia calls you, what the Panian Wabe, and Tinipa Bodge in the song. Oh, yes, so no papa you want to miss up one yaba. Actually, one sounds for the beam. You were an Indian document. Abagana Haji Adin, and no Poku Alenom, Teteman Kurmanom, a Kufunum. One now could tell me, but who you know, to be a Guinean sorry. You were to come for a different Jeremiah, Isaiah, Obadiah, Mohammed. One you know me, but will be a Guinean sorry. By Christ, I can say, and the nonsense of the sorry. And but my question, but people see a move back. Oh, Koyano, let the rule of no, sorry, the kind, Taco Galelia. A whole, and what it 2 minutes you have one car said. Matthew chapter 28, verse number 16, was meant that was so. And the assassin should come in the army. But the more we are self and Enina, Ukoyama, Mama, Shiafo, one of the dear sanity, I think your family is on the same power. Wow. Also, you told me. Wow. Wow. It was so for piano after Easter when I was Slam for Canamosra. Yeah. Because yes, I said to the 30 to 40 days, no. But we are 9. It's even really not ending of Easter. It will be able to say when the 2 me for other car home. Oh, okay. But I say, as we are, you will be sure. What the Easter or didn't and we come to the good party. We are saying a couple of them. We are said that class of group and let me free when you pay for taking a test your BA. And I want to say, you're reading a start go Christ you. Christ you won't answer yet. And a panta condom top. You move and you told me. You didn't want to here.
Okay, nti na obi so ka so obekum ankokɔ ne fridge ya wo kan sen nkokɔ ne mponche ne ayim hyehyem obaji nani obawe nam ne ade wo ne fie nso so e se o te Christ na wo se sawa brabo se ya wo pa ela ni tie na pa o kre se obrempo bi tu de ne nkwato ade wa firi o di dia serve but the yeti to say for se wa brabo elu ti no be wuma ho o wi adidi na no. Okay. Enti we no se bi ense bro. Enti we na kwaye na no doko. Aboso we na kwaye akonkyene ne mpaibo wo ho. Sana tie be wi after Yesu wi. Enti asa so ya kire community no. See we adidi. Oh, okay. Okay. Because she had after church. You go communicate, you go na punch, you go na kokko. What the shrama no. Na wo kan ne nsen se o mamanfo so kire se Yesu awu nti se Yesu wu dia se obi wu dia am se ya na reho mu ne ade anti onya bibi kakra na oye yi asenka ye no yasin na wu ayi mu ya na akamfo na wu ayi mu ya na opanye titiro bi wa bode pere wi anya bi hira no sani pani wu a ye mu ya na mo ye tipi enu tina akan man mu no ye yi a ye ji ensu nu gan Iwia yesu bia ye chegan no a ni amu bia de akoya bia ni amani krufi sha ye ni nti wo ma so jambo mu kuna nidi enu ti na akai ha obi ye panyin na ma mi ana ne papa wu a ye ti na fi odi kan ga ni yan fa ya bosom sam le mo ye che ye obi de akoya bia ni amani kuna di fi sha ye ni nti da wo so ja sa ni Kristo bia de ke iwia yesu amani ho ni nyina wia osi ye ndenye asundwe no di gaye asundwe so ye didie asundwe ye nitie. Oh, okay. Na enye gamamo na enye nsawe kana tie. But unze ensoro bi mso wo ho a enne due omukọ asoro omhye black. Black no e kire sen. Let us see. Akai men no yen asante ebono yamambe mu wa minimu no ye ni bere ye setuntum ye ni bere ye setuntum ana akoko ye ni kia ye flefu ana ye sefu eye amamra ye betu ya kan ha akako didodo na wogidie se odi tuntum e kwa sori ba me ma sori die ni bi setuntum bi atali a obi atimi ba e wa konwam ye tuntum na meshan ana be sesa kaisi ya hunu se meni abre nti me mense kintina so obi ko play to my breast aso de baby but obi su gidie no kini ntire mu ne se akan ha ye ni bra ifre tuntum ana ko continue so gidie no o mo yasa. Oh, okay. Okay, nti but one shem so enye boni bia. Oh, David. Eno do ba sha ko no so boni bia. Ono ni gidie no. Gidie just in the apre that came from you. The more dear, you sort of a race. This year, you would have put a drama size. I don't think I'm a domain. Yeah, more of you people is good to say, Brahma cry, that Brosa cries. That's why I'm not my brother cries. I Mukapa, especially what they see about say, what they after church, and what they do. A big one saw them which they come a year soon. Would you go and check the abbas? And pa. But I know they are letting me, yeah, the person you can't tell you fear. Yes, I need the issue. We should have gone so that no pay tano. And when you better eat that packet, be about Capro the class or the nano. But I guess out that our command. About obey the message be about say taking an alcohol is not a sin. Ask the pastor for me. And son. What's in bro? Alcohol. What's in your body? As I know, Dama. Joel chapter 1 verse 5 on Kyle. What's some of the motion? More and sample for, and then more and some known food in a one son in the balloon. We are in a motion.
mo ensabofo ene mo ensanomfo nyina same puru yo same no mamu ganika because of ensarwa ensatena one of it we trust you wanu. Oh, okay. Yeah, I want to check it. Joel 15. Yeah. Okay. Ntiminu ya wode ba check it ho na kan yi. O wan kan yi fa so ban sana be kan. Okay. Study eyepa. Okay. Ya na ebinu mutaka say papa aditi biduwa ka timi hwehwo ensebetimi sisi. Na na ade so nyame ani aka ade tine basa. Yan kan mu se plebo de pa na mu nyina plebo na ede. That's no home. Ana bonu bata. Ade tire bonu akomata ne sira. Esanse na mu nyina ne de na ye plebo. Eho ana bonu tare. Ana de papa bia nsa na tie. Eluti ne wu Mose no. Mose nti yekunkum kwala. Yewu Jesus Christ no. Christ nti hello de me yekunkum kwala. Enti eno ntire se buru nyanye anaka asia hono. Ade papa bia ba obone foke kan ho. Sa de tie. Ene chance wo sura tie. Okay. Mate, Apostle General Moses Osei, the voice of Power Ministry, Techuman, and Opay Sompa. Yeah, that's a papa no bre. You already shaman. Amen. Okay, enti Apostle General Moses Osei and Sompa FM ha. Zufia. Enti Mame Nkomana Akwaba na indi Nkomo kakra. Brother. Oh, Nyakopa de Bibia Boko. Okay, yeah. And Friday special. Yeah. Na me me topic you know. Na me refi say ene eye Yesu awoda. Nti ye besesa kakra. Na ye de ene de no anka ye be ye na kwhye next week. Yeah. Nene ye hwe say obonsam Satan okoyi Yesu mai na oyini mai asema tu nini ye pese bisa say oye no Judas Judas yeah. Sorry Judas oye no eye say Judas iyi Yesu mai no eye so oye sa na oye sa no sunsun so e de bae ene ne kekeka ho enti yenya Apostle Alex Champo the world prayer ministry on also abaline so Apostle nyame asum dwen kan the bajo wo ye anope okay ye de nyame ase Sompa FM so eni Nkoranza okay enti ene ye ka Yesu wo enho asem ye ka east okay ye enhwe na ensanka Apostle Alex Champon bi na yemfa no enko akoma so okay am say atom Apostle na me nti wonka say wo wo te me nka oh am say line no higher drink kakra Apostle Alex Champon the World Prayer Ministry. Yeah, Apostle, me ti wonka se bibia boko. Okay, ye denga me ase. Ye hwe Easter, ye ka Easter kra, ye be kire mu sen. Easter. Yes, Easter. Yes. That can see did you for na say na ye dey kai. Ye dey kwa Christo. Our Benjamin no you know and one and the kai and that but you do with the other family now. If you start okay. Enti sanesa dia ye wo asofo no birim anase Christopher no birim ho a saa na wo kan omunyini but omo ye Christopher
people be also want the moon, you know. I feel the one woman, and give me the family. Is it? Mayor suffering, I'm suffering. Yeah. All you mean you be I think the one Mecca or Mediatu. When you are giving the universal, the American can be our give it to. It is not a Christian word that is. One every year, one that can't answer. The way you do say, Christian, but we were at their mind. It is vanity. And he said, Yea, I Christopher, not Christopher Binum, Famba Binum say, Omun yin to me. Na this is what we do to ma. They are all kinds of aha. They are all coming that you Christopher. Sir. I will say, don't go out Jimmy Pino. Aha. About 2 minutes or maybe you can okay. Then you when you talk to no when you go on our sending panel. And you will be our G. Yes, and now we are sorry, all class and Christian. We are going to Christian at 2. So we are going on your in the way or the giving in the down one. All now yet giving me. And you will be also a class sorry. Then I just wait Christian. If you are not a person that collected, give me a year Christian for. You are sort of for your work Christian. Okay. But you were Mempesama boss or be a D. Meaning so crowd with you. Say, oh, sorry. Was it? Aha. Yang na him say a sort of for binum a sort of cool binum ana church say church omoso sum nyame sebio ebimu sum memenda bimu sum other days ni ade menim say unim say omono ne ya ye ka Kristo woi ene na yi omono inform ho say unim wo sa omono ya me chiche man ti wori elano be ba jo saka wo bi ba me na me che say ye wo church binum wo ho church ana say ekuo bi a mo ye omo sum nyame all right e bi sum memenda bi sum other days ni ade yeah line no akati okay you be san try be but abna what they all say we call some sorry baby Pentecost Church of Christ right way and also we mo Anglican for Kwame Kosra omo ntim dey sorry dey Kosra omo dey also we kwankasa kuti enkyerɛkyerɛ o baabi a ne yɛ de atoto ho kyerɛ ne sɛ yɛhwɛ ho nyina hwɛ nti yɛwurawura de toto ho na yɛ ho baabi a otum sɛ wode bɔ ankasa a ɛbɛboa wo na fei na watintim wɔ hɔ apostle aba nti yɛhwɛ apostle apostle na me ka sɛ sumfo nyame sumfo bi anase asorkuo bi no mu wo ha bi mu sum memenda ne other days a omo ye kan Easter no omo say Easter bi any baby a omo ye nyame sumfo pa eno so hello let's work here the higher dream pa hello apostle unteme ka hello si say dia ote hello afede ye afede aba okay yeah ote afede me talk aha na me kire say asoro bi ti say SD aha say ye kan Easter omo de omo form hu nhyem ayi nyina ne say omo so sabi bible ko ya ye ne wo a wo ka say yusu bia no mu yusu but omo nyintum eno so
Bible say, when you perform a number, it doesn't be possible of 1 Corinthians chapter 2 or 3. I think you are account of 1 Corinthians chapter 2. I refer to you. Okay. 1 Corinthians chapter 2 verse. Now, yet, among and the Amagade and Tusa, because of saying, I'm not a person. If it's a use to buy, not while I think for no Muslim, when I'm someone to say, I'm going for Mano, I thought that I'm okay. Almost any Muslim. Or a club to me, I can't find a club to me, I can't find out for no. Okay. Okay, Matthias. I think say no monko and so do no be mususa omuni Eastern. Church of Christ susa, Church of Christ can win him. Program. Oh, okay. Yo, enti dey na obeka akire a Christopher ye na ye di Easter enebremu anase na Yesu ewu na ne nansa so wasoro de na wo de kire obi wo ho a bremu ye akonchene ne mpaibo ne ade but na bohwe na obi ma shetuntum na ye kwagie ni ekoyesi Yesu ewu unim say ya kan bremu anase dodo a akanfo no dodo a obi ewu no ana obi ewu no yesi ya shetuntum in fact in sorry no bi kura she black na kwa sorry ofiri asore ba ene de obeye no hu de no aye no hu bia de na wo ka kire o mo bra Yesu awu yi let us say Obama be sat on the na me dey cancel we we are making you na go pomba 18 na na ko Friday yeah you do for the good Friday yeah na fonko mai e di ntina ya kasa ya na fonko da fonko mai se na kamuru mi no ye se nkodu ne bia na saada no onyankopon yi be ba e be pray e kodie e di ye mo bia ya ti nyankopon aso ne ye happen say e ye bi die da mai ye mo bia I said to me that to the ACTA but me about Alexander Korea free and see us. We woman and that say that papa is at the moment. So what you say you go for to man the mother of your many want to say and when going to be a friend to the extra fight and the what it track. Let that be a new extra fight. And the one in track. Let that be a new what you do and you do that. If you don't have to that you the mercy. And I like every that. And yet that you can see the one from the do no you're the guy. You're the guy that they say and that they but you don't know you. That's not okay. That's what put that you have been season that you always said Chadana which much you see independently because of strength. That way, you know, and now who will say but freedom was to you for the day and buy it. Okay, so not go fly to Babia, young father. What will you know young people accept it as an here. But the okay, you don't know chapter 4. The numbers one on now, and what the trail was Israel today. I said, me at the media, I didn't share on me. All share no one, not one young one. Now, what you mean, I go for a papia, I was the one young couple, a young one. It is a better day, I die, I have to do me a yard to pull on. After a good year, you know, every day is country, like the country. When you start at some Papa Noah, when you walk on say, you take kind of effect, you bring down. You bring down one, this Christian woman, a young one, and I'm a new hero. You bring down one, you're not so true. I'm praying your feet, you bring me up of fast, and I'll say, I'm here, and yet, I'm a down with one. That's the moment in your name.
if they feel so say I need me also am I need me also so because of say what we were the young people and never be na sabia the maras it whatever you talk on no one woman did not woman no say you want to go for money and you are sorry and ya ba oba ya no go for money and don't know and you say this will so na fast why dey amount and that no be more and more city when you know akomo we have we see one from the now akomo we are saying yes to the world and you have to on here as a the mindset you need to put me okay you don't provide for the city you just even the year just now and you will be out of the world and so can that 27 verse 15 now and what that you know what I have to use to not you will be here from the Banaba. I say, when you Mother Banana come here, the number of people want to my was what I just want to grab into mine. Now the one jar and my way, decision. But see, the one put my one job playing a thing of mental. Why don't you want to go? The job is to say, yes, the one down and the young fast one will be bringing out. The big cancer wall. I don't think that you will be a better, you know. No, will be a air crash because of the wrong thing. I don't know ground one factor. So when you do say you to a purpose way, the will not be after the other. If the one down the young fast get paid, at the night that you free after here, you get to the body with you. I would get a better as you won't really at the Pasua. Okay. Amen. Apostle Alex Echampon anope Sompa FM yeda wase papa nyamishao. Okay. Enti Apostle Alex Echampon, the World Prayer Ministry and yeti nenkano no kono abo pepepe high Sompa 90.7 brother yeah apom ye oh nyanko pa adwuma okay yede amiase enti Christo ni wuo no yeah ho komo na yakwakudi no yeah ayede asofo apostle fo mienu na akire o madwen ye gidie obia ne ne gidie se ne si efa ne nsem efa na se de ene makano se ye hwe se Judas okoyi Yesu man ma ye kobo na senuemu eku no ne nansa so osore ye bisa se ene Friday special ye bisa se Judas okoji sika na okoyi Yesu man no eno na eye eno no na eye ana eno na eye ana se wanya anka enye hwe ene ne nkomo a eda so a edadwa so a epese yedi adwuma machia na nanoma trankonya padding for fan club for no bibia o Easter Christie or to fruit to a fan club for or more founder na machia no na adwuma asana meba o topic ne so no so no so funny di komo na yeah language you guys want to bomb but in his language you know I think that's the way he communicates it advance but there's one thing yeah that be share Chrisosum sect na ya na mi Chrisosum e wa akwa mienu akwa ne ye honam akwa ena honhom de so onipa yes obekọ honhom nko anu ja honam na obewi obe problematic okay ado ha be ba pa so because obey honam sa above honhoma only the only problematic or disastrous and that is the problem of Chrisosum pedro enyanta and only problem of Chrisosum inti se one sect bi no gina baabi me anyway need die say e ka need no eno enya hwe o se ne e kina kura na so beyi Monday na so beyi Tuesday na so beyi na so be kai Yesu awoda it's in the Bible obetimi akai
ndi nkanya ye bia and so was a debate bia ba ne ade na say na me kra no ba bia shift yakọ ba bia so wa shift ko ba me kra me dear brother e na de ha me pa ne say ase bible ba ko pe na ya tro de aba no we obi interpret it different na kristosumu ena aboa we yenye we ebi kra unity ebi say ni na sa ne ma no de me trans ya na me kra no eno de aya na ho aya na we de me fa dabi nipa su se nipa bad ye mu asa even with Islam me kra de ya me say se nipa da sani o tenase na hu se awurade Nyankopɔn ho ono na oye wo boafo na ye obi bia na ukwa asore obi betima pese one o nkwa asore ba o gi Nyankopɔn di se Nyankopɔn ho udo nipa oye papa obu nipa o bre ho ase oye wasade ne ade a e de bebiem kra de ne se ana de Kristo so ma chichiri ye ho niam gidi chese me de there be one thing tie enipa how nipa nyina how akwa irresponsibility ase onje asede antum men empese obaje asede atum onu se hesi awohoi se basa wa wo bompa ye fast na ne ba ba ka so bi nyama wa o emere pa e de pa obetia nnamu akoduba ye de open nyina na so obi mama na ne nyina no so wo bo Nyankopɔn betie eno na make ka kire on say men don't want to take responsibility na manfo ne nam na je ne say systematic eno bompa nyam betie nti ne fasting ni bibia no atwa sika ma no atomilu ama ne ade no so si so ono nyama no yenye ne sa take responsibility say genye take responsibility ade wo kan no the best uni e die kwa asa want ye kwa asa sorry yenkonko peska yenkonko pekas yenkonko pehwe asori say okọ ma ye training nyanyame asemu na wo so hia wo yonko a watime ni no ache onyankopon asem any other thing you do it with the Lord o bompa nyame tie won say eti ama ye ni suade hunu no kra wa so nkra na no afiri ho okwa be ware be kwa brochire be yese sa na yema ni nyina enye the reason for going to church because obi won kwa asore da brochire no wo ti wani ani no akwa ba eno so sika no won kwa asore da ba wonya bia mena bu so eni se wo sa na yema ni nyina obi timi ye ebra won kwa asore a hunu se enye no ni the main reason but one thing is that ono on to me nkan kwajesem nchiro obi on to me man nkwajesem enti yayi ni nkwajesem ho adesua ene wo senke esua ne nipa ni nyina ehu nti na dwuma yem ni sika yem ni bibia mu no obekira amanfo nanka ama bone ne niama ne ade ni nyina ne nka free ho enti me ba so onse me ka no nti weni ko gina 70 chinchina wo so Bible scholar wa no gina no gya honhom de na to honhom niama ka ho sometimes nipa bi yare a until say bebo ye obowa mu de adro bi atran fa mo ye de enko this etwedi ampo Nyankopon bam ezo ko gina ne say o munya duro na munya sei na munya sei oboa obetra wo so siesia ponkom akonbere bane nkunimdie de awrade nsem na wo enti ese one enti you can be just side you also a eye honama de osua ade ohun se osua bibia fra Adwumawura akwa bi etese bansa wo se ne madwa oko social media akra on choose the right things o kwasi adenko a onim za sade na wo hwe no woti na for me wonimu very soon bo se ode ayisi na nimpe me ya twene Joshua Junior enti wantimi anye President Mahama Junior wantimi anye Adwumawura Junior wo ya twene because obedi atem eno no watie say enti form unconsciously nti one who the way to make choices are there will be a problem nti say na America no enti now no say na die no yedi yeni say na mami hu say say na hu hia the only thing is that the reflection is ebrebe meti comment bi meti and the am kan so oh anya Christopher na be ko heaven ya atenenefo na mso atenenefo na Christopher no jargon na we use if it be semantics I say on say ill and sickness Adwumawura de ni nyina bom say de are nti won use hwe na wono unim Kristo na woni ne nam ni ya wan we abefa no light because of the nipa bi ye okay Isaiah chapter 53 verse 10 we say Christ became sin o say say bia so nyese obefa abone to no so na nyame hu ni say this is sin hanging you don't get it nti I wonder why so from so ni mo how niam so ebisa no so sometimes wrong adwuma
ye konya menti ebebusa ne niema ehia no ade a ye niema ehu hia niema en last niema se oso opedan o eden se usiwie kama da usiwie na wuye se team sebe o jimifo bi a wa mre wa brabom ba be fa dan no abetrima pam o yire no ma nti se obusa nyame ade se obusa na de ye lasting dankwa enti no se tetefo no ene ma omu yom se de hu ni tetene ne hu bi omom ko nyame anima na nye niema ye de sikato enye niema ye flashy eye niema etiase nyansa wo nim nyansa ti na ware ne ego no because aware di nyansa na ware wo ba busa sa nyansa no okojira nyame anima me pede 6 pack me pede that Lamborghini. What is Lamborghini bet any accident you can't even pick one piece nti I was set and then a reflection say yanko yechi ya so for na chere ye omuni pa bia kasma chere fine but is that what you need adwuma den kwa the pressure ba so is here can and they say they go Dubai ba they say nyame ahira that thing is bringing pressure and you are so in it because of say somebody I can say uko Dubai na mama brands and wan e bia wakasa into what into na da utrim. Let's do reflections na ye hu ni say on penifo say o won kwa o wade na onipa de o de o ba ye wene ne nipa kra pride 2 Ghana cedis what your pride 2 Ghana cedis above nipa 2 cedis na nipa hu hia no 2 cedis na wanya no hu say 2 cedis ni hia no che nipa but akwaya na no so odi ni birthday papa yi so anya 40 years me boa odi ni birthday no pacho ofre sika ofre nipa ada no ama sika nyina hurihuri antonyo ma amotwene am na amesa so what you say until let's do reflections you see your tete atempon no aduma ye hwe ne enko tete atempon no so yeah sometimes the challenge I wouldn't want to pay wutie me no it's not a matter of prayer, it's a matter of reflections. So reflections just say oh tenase na wo dwene say see ya me say me ye volume plus I say me ya ma me toa ye kese me ya ma me hona ye yi am ye di emfaso pa na de beba and men don't look at that the man how nyina no the things so mo ye say yi na man ma hwe na true ma bia no hwe sa de no de omo hwe ne omo no ko chele bi maso bi me hunhum na wasam no me ankasa menti ase because there is a deepness of God's word nyame asem e wo sunsum bi se sunsum ni wo a obe mese no matter wo age any de woni matter enti be serew ene mo bia mpa enye nse awrade bi mani bi maso bi me kra ne me hunhum na wasam no me menti ase because there's a word for you, there's a word we read you know I saw them yete adwuma ni so beti akwa so dem ni e kan odo asem wo ho no ma na ye o se koto ade koche ye kan odo maybe aware sem kra no mo kan ba wo de o te se koto ade koche obi ono anya wo yire onye obi a wadanfo be makra. There's a word for you, there's a word that we read ye be read akire nyina ba wo so wo de nyame dia obi a wo adwuma wo no wo de se enkola wo think and that is the word of the Lord for you. Wo so already amanfo achi sida bi me de se dia me kope Dubai betra na me o amese we said or how be bring na bro o man for ko Dubai Libya baby a wo no wuti se wuti wo no ma anytime be Bolivia na ye ma hyew en so esan se wo mo yom kobam se ye koye de ka ba ya be si na ntina so di akire. No, what is the word in your heart this morning? Assemble the dawa koma so hwe ne di so 2 nyankopon asa ne bompaye na sire rade ne hu nyame asem a ho na no pay. That is the secret ya de sum nyame unia sa ya udi akira anointing oil and a prophet and a hwan nyina enko hu wo be wie no wasa ye confuse more na yenti nyame ase for your home that's a and the topic you know is Judas go yeah oh Judas yeah yes that's an Easter. Father bears do be father your best say no so for no then my susane ye du omuachi aye pe bibisa ehunu no say na ka tete kwantempon no enen so bebere no father omo nye de wo ken say de o kire yo omo paso omo kire yen we ye so for make at ata no one teach the right now beginning as I will enjoy later brow o min to be one more to me in the age no now we need your better than because they are panic one you can walk with the Lord and do what he says you should do
na be wie na no e bin zida dia na bia mpebere say the so pen say abrochire nti no de wo se wo ye no obeyi oda on sorry da so for be che o sorry ada o say corner ko ye yi nsanchire ne ko to hanki na kasa ukunu bedo nti asatete kwante panse na nanom na omodo so na nanom ko awrade akwa mo fa so kra so awrade ne awrade di nkomo say de na okan wo bisa ngode ne nkwantenten ene sabinim de ne nyansa oyo hene kura awrade boa me ohin Solomon nyansa ni bi na memfa emu manfantin say ne no awrade se bibia sisa e be yadwuma but one thing is wo ye wie niam tu nyankopon so adwene wa ade no ho eyesen ena tu se wonim se usubanye no akoto handkerchief miracle ne be yadwuma ba subani di nipa ne be say dey atiki away it will not last say what you see nti ye say o manyam ni asem de wo ye ya ope it is not about ya ade ope enya problem we enjoy ho but there's a time a baby ba yam so be demand wo no de na wa nya amana problem a obenya no wa kasa ntina mebere no mo siase gidigidi enche bia wo se zim nto mo ya me nante sa okay Martin and brother yeah the media to Jano yes the audio to Jano Judas very good so he is my pa he did so well he did so well because Judas na word that was yesu be yinama enti ade da was yinima de de ya obi ene also ye enti ono ene kosi ne so ena tu bebere na aka se otono systematic crack kan otono gisika ene ade nyenye ntina yesu ba ye oba oso ba be yidi na every ho ne ndi na yesu oba be oso be yibo ne every ho nti otono wo ye ne di o ye ndi ne nyina ya part of why he came nti eno de na nye nyame issue nti me mu de Judas yi ne ma ye no na disa ono kra na nye intentional o he ya otono wie ya na ni ba na wo se wa he from so o se na adwini mo nim se yesu be yera because o mane na ma eto bia Pharisee for need to be popping no so akoka asem bi o so enyame ba ena Jew ni uka se wo enyame ba de o pese o kire se wo enyame people didn't understand why the Jews were angry papa no crack kan nsan na Jew for yesu ba o ka so enyama no modwa nyese no modwo Jew ni mu original Jew o ka say wo ye onyankopon ba the Messiah Christ na no refer no the others on say you are God. So what you say because nyame honam no ompie nti won wapi nyame na apie honam no nti he came through him as this word nti owo kasa apeno say na dey blasphemy nti say waka bususem enu nti no Judas here no nim say the yesu ebandia no wayera eto bia Jew for nti here ya ho mehu no mo hwe no mo hu no eno na sia fa kra na mo say oba na ogina ase hu no Jesus omo aka che say onie edu ka ya Judas ka che omo say me kwa de me fena no nyesa gon fa Peter coin ya no no mo se gon no mabodwe no du ka ya ta mo kopi Antioch no o so mo hwe o mo nante o mo dress no mo so mo ni Yesu aye dey anante e di ogiro hu no sometimes what we disappear no ko tina me ka say onipa ko no honam nko a there will be a problem and wo ko no honhom ko so there will be a problem so so when the spirit is moving when the physical is also moving now you can know that by the word and Judas no na say o Yesu ma bia Yesu because no Yesu ka no obi ade bia ma Yesu yira na onya paso Yesu che no kra no say ja no go ni ache no no yi nani to say this time around baba no be yira you kra de yanko say we till so who say kai ye be kuno e hona nani ba nti ni hu ne say wa nyamfum so bia to yamfum so anu nti na Yesu baaye but the end of things no then the problem baaye but you know yi ya ne de no say bam nti na edda ho say obewu say what ya say obewu na ono anso ka say sintudia no bebo bro na de nam so baba no onue Yesu anante a wo ye nesuafo no mu ba nti de je say o ma obi hu no na Judas en kwa na ye bon Judas en kwa na ye bon wo mu say we yi ne ma we mu nesuafo no kwa no obi a ti say kuro obi a yi ni man prensa no na enye ani bresa we sikasem ti a wo yi Yesu men na Judas je wana ka say sikasem man ya bon ne say o yes sa okoton no jisia Jino no omo maniska any problem but the motivation was not about the money
He said, once I walk at certain Biana will rest. It's a idea, I want you. Now, maybe Cheney say, Miss Yes, what me a Christian. It is a minimum yes, and I'm meeting next. Do that, no, nim yes, and ordinary, it's minimum no, minimum to me. That time, I would do them from Ukraine. And that time, why you be wicked way be in your mind. The way you that time, it's a brother. Jesus, no, we, huh? Oh, Peter. Peter, tell me a tiano, yes, my brown conclobanos on the Yakuno, almost Kuno. I want to say, across the Abby from within Seho. That time, not endowment of power. Naba. That time, no Judas in Yesu Namano, now quite any mind, and quite any by after resurrection. Okay. Yes, who you're sorry, Peter, who say, and so now how we number who say, and Pai Yesu Christo, I there was what Jenny did. What about Peter Yin Mayano. Ni tabi ekokuno no Yesu sorry o yin mai okoyi nam saa koyi nam ni akofre no yekoyi nam ni akofre no and still Yesu gina na chi confuse no tabre kwa ansa na nkonkron ne ba na so gina so be whatever you man no anyi ska kwa you ama Dabi dia eyi manu a ebe kwa akodane asem kese edi wuo baba ene ho edi prison Peter dia na okay edi wo ba dia ye ka ba bi edi wo ba chira say be jidia na baba no no na be you ama scripture it doesn't really matter. What do you discard to say? You are my uncle Jiska. I'm your uncle Jiska. So what he years may be as a phone. So, you does any better. You does any better. I no crowding you, Hamano. Peter, you my so, and any brother that yes, what you nanka yes, we are all Kanyamiasamono. But one yoke where you fish. Nini Namunu, yes, who saw a you didn't want each and man who say, I'm pious who I there. So, you know what you penny. Oh, yes, was a Peter. But one time you nearly slapped. What do you miss scriptures? You doesn't any you doesn't phone so yet. Or you use my or you use Mariano. Then ban a hospital. In the second of went to kill himself. He didn't buy me no. So I used to go. Your friends say, who actually say Judas? Yeah, we use my and Judas. Well, yes, yeah, no, you can say you're trading the dinner to so. You're funny, young to so. Like a scanner by Yakamana. Scanner by say, yes, I said, I want to because no amount for baby, or Mundi Yesu Christo Ukraine. I'm a cancer service we are forming in Amoya. I don't know be crown, I'm for Mosoneba fat. We will be yes, near Uncle Pa one in the Boko set of it. I know, yet. Hey, 2 minutes in Bias. The wool.
Obani di nham. Okay, yabema afrafo no abem kakra. Yabema afrafo no abem kakra. 0598994994 obetimi de wadwen kire aba. Yebisa say Judas eyi Yesu maye no na eye ne papa mu a ebi mu chese David ese say foul so neba ebi mu say I oyina man no 0598994994 ubetimi afre na de odi aba Tio, omo mpena sem no obia o part o play yes ye dey ko hin ni want dey omo kan ye mani moja mra ye ne ye maso farasi for omo play omo role did you does play now you say tata. Okay, I'm saying call 0598 Babio brother I don't know the meme 0598994994 0598994994 mpacho me fa call us no. Hello, good morning. Good morning. Mini awdini baby afefi. Pacho me did Eric at the free in the street. What the free? Anyina su yo yentio. Pacho me dey anu Friday asuma mo kind of person pastor. Judas say you secret to be rano. Na Adea o masisha to da dada. Ansana ini bi to da dada. Ansana ini bi si. O free you in a young background, not to tell it the whole. You had you can't stop for then. I wasn't quite the data. Sana 80 KSD. It's new one year. I see the data. But say a benam ubiso, and no one some near. If he is to click to not want them behind, sorry. Let every unknown you say. The people are too much to be here for me. Oh, why not? I mean, okay. What was the official me up for the Nippon? Anna, a young time, not the episode 10. That's so not on any number. And that's what you do. Nipa we Bunyamia or Bethlehem, Bunyamia, who do come. That's not on any number. And that's a social, you know, my social being high, also Japanese. It's a one, yes, that's also. And after the social of the two. Yo. But now, yes, you couldn't get no, I will. Say Judas, okay, Martin, many ame that's it. Oh, no, be able to yell. Okay, 0598994994 0598994994 Ofra, Yabefa, now also abemu ababechere wadwen. Manager, now Kasa, what's it? Now I can say. Son and our brother, children say, Judas, the den. Memedy, and say, I don't know the net that hope. I and the other day, baby. But my man can't go foul so. So I say, you know, will be a pretty to you. Now they say, I don't know, baby. What to yes, you, Ube, no matter how fed you out in pool, no matter. Somebody's in there. Yeah, somebody. Yeah, brother, you're credit. You're the Judas need to sorry. Brother, I'm saying, oh, they are sorry, I'm saying, you're the Judas need to also. Yeah, I'm also, I'm out for doors. So, I say, I'm born my Judas. What na mama DJ a me mo bi meje sese manager. That say Judas they know the Yesu achi dada. Judas dey achi. Judas know the Yesu achi dada. Ndi ko dey di baba bi. Ne bonyafo mi na omo san se mi ano so hwe ne o ka ohun se ye Nyankopon Yesu ye Nyankopon do ba wo se ne se won kai no o kai no. Na Judas yi ama ka dey na Yesu ko pio na dey che. Okay, hello, good morning. Ko yi ne ma. Good morning. Yeah, mpacho odini baby afefi. Mpacho say.
Okay, 0598 994 994. 0598 994 994. Judas, I don't know who the years were chidada. Obedience one. Judas, now the years were chidada. Until Judas, the other young Canadian Baba Bible. You were man for a brave crowd or what? Or more Mudia Bible, so then time no more. Until come a big crowd. Yes, now gone on so cried Dimbra Bible movie. Judas said, no. Me a myself kwa Yesu ama. So I'm myself kwa Yesu ama. Mo bia be gidi won nchen. Ya bia be judi. Brother, ayi Peter. Peter ya Peter. Yeah, no na wo. Oh, no. Peter dey so no ka sua. And you yi Yesu ma, say Peter dey no ka sua for no. Da bi o na make so no dey ma mo tin nka pa ya bra o Yesu ma prensa. Oh, dey. O dey prensa o. Nasa dia ba ko pe. Nasa ba ko no, Judas dia ba ko no. And a creative problem. One shall know how comfort a when young incident ya wo yi so wa di whisky na akosho ho akof. Oh, I know dia no na oye ya ti, eno no oye ya. One no oye ya, am one. So akosho ho akof. And nti a o yi Yesu me na che say nye. Onu so wanya. E di say go anyi na amount one na person onyi na. Brother. You go to be go from. When you go to the process and do that, you man there, they are Kobe Yinama. But I remember say, Obia on Nam, I won't know secret be beer and any panel for you are man. Now, I can say, you mind, a human who in mind. Eh, one a coon. You man, and I'm saying, yes, no more penatchen that I'm a debut gun. And it's another for a sleep. Kawayina Maro to go back. Hello, good morning. Me bacha odi ni ba bia frefi. Am talafia. Yo, afia so yo mind you. E bacha mi e. O de senate. Na ota sorry. Oh, mame, mpacho ka u ba dan ho kakra, o line no break me. Fianso so the network. Oh. I'm say mama salala na kati. You bet my phone back be account 05 98 994 994 0598 994 994. Kemi kura Yankopon okwan fufuro bi a. Obefa so de baji ekwan fufuro. De baji ekwan nke no kura. Da bi o. E ma kwa de mponya den. Ye ni woni de amane nyina ho. De enim ne ye ka ho. Ye enim se. O kwa fro kwa no afa ma na afa Judas so a. Mo de di na mo tata sa. Se na wo si sa se. Farasi foi. Omo si Yesu mo ja kura ne ye mfa megu omo tiri so na omo maso. Nti e. Ma ja omo. Sankrofo no wo le Yesu. Kofo me ne Yesu ma. Na da nya na omo hwe Yesu. Da bi e no prophecy ne nya omo ne so be yina ma. Prophecy no. Okay, mama yam fancy abawa wasema odi twato. Masama me di twa adwuma ne brother e kan no nyina woni so oboa. It's a cell woman. Nipa, you should send no ye friend Panama. Eh, breno. Eh, did no bass as so be who I make casa. And say, ye decided this say, do that see yes to me. Why yard? Why not? I don't know. No, between the name and Papa could discard. Yes, you can't tell you yes. One sorry, you when he said, now, you're in no pass or be to memo be a fan for this brother and brother. Now, brother, no nya sachira of a truth wo ko wanya na kwade Judas nti na brother what asa wo kan na ye kan sie no ti asa da nya bi ube nti se ube mani janfa dua bebo wutima ube se na sorry enya problem ya twere na so wo aba sorry brother wo aba sorry ya bi Yesu di owu na sa so aba sorry na Nyankopon se miraculously me sorry ya fine na so brother aba sorry enya problem enya problem Abraham wanya de san ko masika di nanim na obi Yesu nani briska anything na Yesu buy anything na Yesu buy sika ni bre no sina sekura no o si ade abo di ndiri we ebe ya yenton yeton yanke be sika sabra na na nkwaje aba wo so bi o na mabrabo mu se atutwa sem ya de one day pe na ni aba no so
ɔsɛ sɛ tutu asɛm no menyɛ bi woka sɛ wonyɛ bi ɛmfa se kan wɔ ho nko ho because sɛ bi a sɛbesɛbe o ebi nkwa na wɔn nsa so awu daabi sɛ wo ho ebi wɔ no sɛbesɛbe bɛɛ si biri ɔpaa bɔ sɛ wɔn de pɛ na ni aba no so wɔ se fi no cross adwuma wɔ yi menyɛ bi woyɛ wia nkyerɛ sɛ fa bi fa ahoma hyɛ ɔkwan de amefɛ obi firi mu ayɛ sɛ ɔde ho to biribi so fa ho to Yesu so that they send the beko ɛma saa deɛ no ɛntintim so two men hyɛ ɔho akɔmfo ɛma w'ani wu ɛnyɛ sɛ ɔbɛdwendwene sɛ nkɔ sɛ mefɛrefɛre no wo deɛ fa nyina wo no don't think like that wo deɛ fa saa animguaseɛ no ɛto Yesu so don't die men hyɛ ɔho akɔmfo menku ho fa to Yesu so ne free na rekɔ no mo abrabɔ no nyɛ deɛ ɛsɛ fata mo abrabɔ no nyɛ deɛ ɛyɛ mo abrabɔ no nyɛ deɛ Onyankopɔn ka kyerɛ wɔ n'asɛm mu ayɛ no ne di so that is the only mistake Judas Yesu ma na ha no Yesu na ha if you was say bia nso kra no o say eja from born eche na onim nya wa dey oh yeah it senka Judas mu say obesa akọ papa ne nchen na akọ sere prodigal son na it was who say 9 say 100 na ba ko kra yera wo be 99 na akọ hwe ba ko no na o se so hu ba ko na ni gie no ya na wani mu che 99 na omo de omo hia nkwagie no nti wo na wo hia nkwagie se wo hia nkwagie boni adraw akodum pempen so bia wo hu ni awonye nipa nyina ajeje wa wo de fo ni kire Jesus na ye ka ne ho asem no menko ho na me se nkwagie all right asam no brother aso aka asem no nyina but on kan ni nyina because meme de mayi ne say Judas ya oyi Yesu Kristo maaye no enye se nyimma no na me de meme ka say bia o ebone an ye oni ni Nyankopon tem ba meme de ne say Judas na oni Yesu Kristo ne nam nti wo nim ni secret bibia o say adwuma ye wo bibi kura say ebi kura wo be kofie bi kura bia ba be wia wo be hu nipa wa wia no akwa we onja na say wo kura no ensa da anya wo ya say wa hu ba wo be kofie a odamfo pa wo ne nam na nipa ndi musike na ma Kristo so kura na ma nyame som na ma nyame som di ma na ma ne ye den no bebe na ma bi se enye nsa no ne ma se na ma nyame ayi adwuma obi a oben wo ni musike na ma ya na ya wo ya na o timi ne che no na ma nyame som di na ma nyame som di se na na den no so na ma ni di mu na o ke there you abawa wo ya kalokura ayi ma ka yi nyame no oh masa wo ya adwuma brother mame no mo all right ye de see ha na yanko ne yankoton ade na ye sorry anything make out say 21st clinic the sciatica expert Monday to Friday bia ye omo na so ya say ye de Adea Akye Abia bro nti sciatica expert wo hwe na say wo to ase wo fa wo na nkotodwe be si form ho no eye wo ya pa na che say wanya sciatica ni biko na ye nsa wo ya no che say stroke diabetes pressure utina yo ya diabetes ni nyina no okwa obeboa o 15 branches e Ghana ha na Nkoranza ha no oba asoye no wo opposite Presby Bank on the Children's Park no ebempe 0549 311 Madjuma tabia tekuma sentiment kan bi tabia heba products de ewo babi Madjuma tabia tekuma sentiment kan bi tabia heba products de ewo babi a pharmacy bia mu okwa abenya bie Zenith Care no tabia Zenith Care ba mixture no eno so no ma ebustu min system no e ma yade bia awura hunendwan mu bia no ekuntia no upebi na nso otu 0243 686861 afei pharmacy bia beko bia dasto bia no tabia no obenya bi na nso watonu no bia na apom de ho nsem enko nanim St Benedict senior high so efro amangwase no mo Nkoranza na omo ye courses ahoro bebre watro wasi bi amwa uba o yebeje na wabetwere no paase no se St Benedict de school a 100% afibia omo free miamia horoba ebetwa edeko nti se wutie mi a se eye courses no general arts business home econs nyina ye courses a omo ye ewo ho na o say everyone ana waba 1 ni 2 no admission free umpewe na peden boarding ewo ho baby abeda na mechire afei aduane no yebe obi anopa wiane anwumre na de tiene se chiche so mo kira de ho ye pabene ntino oba uni problem ombeboa ana so ombekire wade ma otimi apase registration no so gusu 2024-2025 May June wasi no so waye ka bie kwan no 024020
9851 0240209851. Nana one collection yankwa ho Easter no anie enti no ba no memma mo pe ntare ahodo na mo nso ma hyema mo ho ayefe no nana one sebra ba bia wo bia no eno anso be frese wo hia ento no mani bia ye de bebrɛw afi ma no so jean skirt ene de keka ka ho nyina nana one osebra na wonsiesie no ma no so de bone da fom papa nso enti de ohia bia kwa wa nsa beka bi memma boxer ene singlet ni nyina bi e wona so ye mpaboa mu mpaboa akona na wa ho benya bi enso le mo pese mo ye t-shirt na mo didi mu dwumadie bi na wanse obe no aye ne kama pa wonso mfoni yamfa bi nto atade wuche so ni nyina fa kodan na one na wonya ne kama emfa maum Nkoranza kredua mu de MPP petrol office no runabout ho na one bi to a wo ba adwuma kwa na so kwaje watare na hontimi nya fe 0532663264 amu great o se akuafonti no ho ene ntisene uyekuani na odo a ye wo we decide ni bi o ha beboa na atu nwura na se kra ede amon se shefo lambda afi force up we ni bi ena o bounce ebeka na ebo adwuma yie papa nti dodo na aguso a omo etobi afi se ya ammonia urea eno so eye enuro no bia se wadua no bae no na wode guguso a ebeboa ma eno bae na timanyini na watwa no moso se ne wato niama na esombo 3000 amu great say obeche obebre ede aka ho tiakuafo mudie ni monfo mo ni kire new market na omo ne Ghana Fire Service for ne die enimhwe don konkwanta fo no jumokrum se cheduma se kwan no so mo amu droman kese so opposite Atamoba anase Anglican school mu wa room number 32 so Saturday bia omo ho ton roi na mo amu wo bonte so opposite car station wa Fred Richard amu 0549113208 0549113208 ano paisa wutie me na sisi ya de ekun pa de a osisi no de edron de ayedene ontimi na wasori ontimi na wakoto mesrawo adom dandi natural background for the no bebre e de aba mountain so entimansanka dandi capsules eno sisi ya de stroke hepatitis hypertension prostate hun sensem nyina no no bia na so onam sa ha no mo yi no firi wakra na dandi plus drink no so no mo a ewuru mo janimo dandi antibacterial ya de bia so ya be mo ba wakwakofa abedu so mesrawo kopendent fo enu ebi nanom dandi multi mixture no so no wonam nyina tutu de edne pani edne mesrawo sa do ununum bia ebeboawo na ama so wade ho dandi plus eno so boost immune system no enti dandi fo enu aba monti so mesrawo pe binunom afi clinic wo so obeba ho so na wo Nkoranza kredua mu a Nkoranza ye Ben Health Center na tachiman so tachiman kententasi rank wa fra adom panifo na brane enhwe fidwada kosi bnada wo tachiman ana fidwada kosi memeda bia so no ya nopa na otwepepepe ne ye bia yapono a ye je ayarefo asawo mu yade enti de yade na kodu bia no ho ne hwehwe mo gyamu ne ensawo yade ntu ase prekopem fama ho fra adom da doctor 40248 301-570 Odifo Engineering Enterprise Efra say ene Energy Commission for omkuta omo asset Energy Commission where inspector ewo ho nti se woye efiewura na wawie edan no na opese wo ya nko ade a bomode anse obehunu na waye adwuma no kama ede amount eno achi no se eye multi TV DSTV o install oba be ya amount se o electric iron anase rice cooker machine bia asaya o frena oba be CC kama ede amount odifo se osan ewo odisika pap ewo sike ewo busua nti montoma no sanse odifo hodwo oyobi a nsem go ochade nti se montoma na ebeboa mo ewo busua krom wo frɛ 02455 37094 02455 37094 Nyamia wa dom senior high wakɔ edu nso yetwa so wotwero ye na so wasi wudi eba ye no ankwaye bebre na kyesa ankwaye afinchensi na aba ebi nso ade pesa kwaye no wa mo homoden nti wo obi a wani abedi a opa baabie
na pese wo twere na wise results no twa na twere na unya ne papa dia ene mfa woni hwe ba bia Emmanuel Remedial Institute Nkoranza kumsandomase ntimo amobo na payment ba bia buto bia wote ye nkan mesra wo yobi pese okotwa foforo dia Emmanuel Remedial Institute na bra na uba nso ye bebua na watimi atwe na watwe na watwa ne preko pe courses ndi bebre ye general student abetimi aba na afei home economics agric visual art and technical ni nyina nso ye bi ntibra bebeta results na bibia enkonkan freye ne 0242 105 151 and 0247 660221 Saint Mark enso so na efrefre say yemra na say yare bi wo so a on hweda untu ase ono de otu ase on so ho obi wo ha beko no na nsambe na asaba na ono de osese wani eye oya afei ho hepatitis B C stroke gono na wo low sperm count say typhoid usisi na oya wo mrebo yare afei kidney kidney problem ewo ho ni nyina ne se obeba Saint Mark na omatimi aboa oba be ma wapa wache unye bi bra na omomwa omoba na ne tie ne se Saint Mark de odo be fan fidie mu say scan ana say lab na se odo kwa odo be ko o new market woni o desma brosan ni mu ho na toilet na o new market na oni ni dem enimhwe pe fe no 0592 928 786 0592 928 786 na ene wonu endi nkomo anopai wakuma odi edi bo twiri tu swimhwehwe akoma ya de ne ba osonye ne otete ho mesrawo pano do wate na dakrope ubeti atose birim eno no nsori biem enti aba na akoma mu nsansa akoma ya de a ene bia ye omo abene ukonso anye se fiti ya ne de duro kan ye beye hwehwemu amapa hwehwemu ye beye si asiansa na ya bobo ha wutirifa edwa opa mojamroso amasesi ehun de oye ho onse ye otiti na ye otitiri unam wase wa brese wonam fomu wonam kwa komsa aseda ni nyina mu no eye ho akese wa mpe anopomasi besamre ya ebe hawo wakoma ni nti no hu de wo ye wo utumi se obuya wo ya ye dududu mesrawo wo bo heba and medical research center anope ko wate na sa nyina obodu ho a wo ye hwehwemu ansa no de adu akan wo beboa atu ase kra enye no kwa hepatitis na afi awom nsensem typhoid nyina enam ya de nyina yesa etu ase kra Nkoranza adehyeman adwurakwan so na chese obobutu a wo bo adwuma intimesrawa bana frefra 0249 761508 kwa Dr. Boawate na kwajo ayarisa Bojibo Ventures so frefre say ene say o Nkoranza ha na Nkoranza na important baby na o account e Fidelity Bank, Eco Bank, Access Bank, Car Bank, FBN Bank, any GT Bank woni problem san say we agent e Nkoranza Credit ma ntimo so amopese muko bi account wo so ekwanda ho ukwa sika no betima yibi wo account nko ade a obesan de bi ato ho na aboa wo e wo usika semu eno echi no yi switch G money ama zippy so agent pepepe e okroma nti wo pese okọ yiska nyina no hyehyɛ da ho mo amo ye mobile money say wo pe credit na wo de akoye adwuma ne dudu mu no enso ba ebe ye bi e de amount wo pese okọ yiska say ye MTN mobile money Etetigo Voda Cash ni nyina obetima ko yiska ni bi aguboto obetima sani bi e de ama obi e wo enhihye no ahoro no mu eno eche no say ye College of Education online application no so ho ana university bia wokọ eno so oba obetimi aye na utua school fees ana eno so bra na bra betua e wo ho afei se ukuta tablet ukuta phone bi na network no aye basa eno no ba ombesete de ama free omo e wo O station abrusan nchen hope omone NDC office no edi enimhwe wadwura ekwan ya so 0248 089 463 0248 089 and now about 0 no about 5 on 8 now the 1 etwato number dey fantastic anopai Easter no na egusu a ye die no entimo mutie Sompa nyina no ye kire no mapa na mesrewa se awia no bokakra na yo bia benso wa bre ope energy drinker de be fa omunim na afem so ho atimi asisi ho so die a ye ba kope rush energy drink eno so ewo mountain so entimsewa no no bi na anije
no ntimi yue pe no ahoɔden no NCP na ensita na ano mo ma wonya ahoɔden kwansronko so ebi se Russia energy drink baby mpanifo kwatena ye nhyehyɛ pena na ye hyehyɛ ma bibia ba mu no US ɛno mo ba Ghana hu se Ghana so ye wazio ye nti omo ye ne Ghana nti wonya bi no mu a kyese no ma panyina wo vitamins ginseng de ohia bi a wo se boa honamdua no wo benya bi ewa Russia energy drink mo nti no stores awdo nyina mu no kwa benya bi unsu nya nto bi amsrew pempanifo cha akwana frɛ na age Rush energy drink na tom na obenya mfaso dodo anso baba bedi udwa Trillion Industrial Limited for na de Rush energy aba mountain so obetumi afrɛ mo 0322 190877 ofra semihia bi na maton omo de mirikantenta omo de bi bebrew na anso beton enya mfaso no Rush energy drink na ahonye de na afenso timi kɔ wadwuma so Kobe's Educational Complex na efrefre anope say a free catch ekopim senior high oje mo friend nyina wo ho nti obana afi no start school no fane ko ba bia fane ko Kobe's na oduru Kobe school mu a mrofo omo ka brofo te say mrofo ma nyina ne say teachers omo kyerade wo ho no abene pa ti wo de obakọ ho a unu ho da obeduru ho nkora igu ho saa also fa obano eko eno achi no senior high no courses be the say general arts business home course and afi science ya there omoye e wo ho na wo se o hostel ho a e free oba abofra no so obedidi amen kama and it is a ne say bia obano akọ school ono ba bi na amwa no afi no obehya ase Kobe's Educational Complex gym ofra no free crèche ekopim senior high techma kwan no so new magazine obonchen wa obefra 0248870 02488760028 Mrs. UBM 02488760028 and 055395997 now new medi komo akuyafo just monso mati asemde nyina se yekuyani na wadua no be se yekashu se ye atosudie bia ye robe se yekoko ni nyina mu no e wose etimi so na nso nya mfaso pa enkate na wadua abro ni nyina no mesra wa no pese wutie na Divan Winners Company Limited omo no mode vata 05 organic ediaba enti se odi bi so de wadua nyina so a mana hoode ma hoode nia chese nkate a obenya na waso no bronso a abro no begina beans nso bemsa ne wadua beans na wate na ye kama nso entimesew anopo yekue na utie mi avata 05 organic no kwana kotobi monso amoye moa no de bi from odua no mudi amoa no ho be ye fe emo mutime nso edu omo be unsese mponche omo jeje omo na so na ntwe so a kama pa na omo adore na nso ato nyamfaso upe vata fo enu ebi ato a owura Francis Tewia agrochemicals Nkoranza na afa na omega so Nkoranza asiosufo monko antwibo asiakonho na ayereden so agyasei otuntumbe sanso upe ne dudu atu de no ansa obefre Divine Winners Company Limited for 0243852751 and 33539. Okay, Yichre Herbal Center so for my master nefre akofa Yichre Osborne Osborne ko Misha Adeaba na Osborne pan Misha enso so eho na Osborne Herbal Misha no so akofa bi Adeaba na Yichre special cream no de adutwam kura so da basa ziga sem nkoyi nyina na so benya bi na aboawo na Osborne Pamisha no honam ye oya body utim se twetwen wo stroke afeu sisi na oya gibie na mwa na unipadua na ntimi enko enkan se obo na ye oya afei wachi ene oyem uta erane rough eni nyina so obetime nya bi na aboawo oba eye Sompa FM ha bebre wa brabe gibi na emwa wankasa wa brambo 0246775319 0246775319 anopai koko akwasu abu koko nti opisa wani usisi untime na wasore na wade ho afe so no de ha adwenkra ne yamtimo no koko ni yamtim na nam wadidi nipa de se de nyam nankopon ye no bibia de kama nti wudidie no na ade enye no na epie dwunso ma na odwunso ejana so no ejana na kama na ade bosom be mienseni untime nya na ya de kese be mo ni subidie afe so na dube ko
wontem enti no mesraw 3A Herbal Center for no mode 3A co capsules e dia ba no ye koko master enti koko bi atete bia ba ma koko nti wuja na sebe na moja nyina womu mesraw akona kopa aduro bi a kira kwan na onom so obi wasa onum aduro bia na fa yam wobeja na agya bi yaduro de ntesa wunyanom ya koko ni nti na wanom ebetu asiamom dani Herbal benya bi ho Misty Herbal benya bi Kolenak fonso ye nwe ebi wo mo aso ye 3A co capsules koko master free 0546 107 107 Resenko Ghana Limited enso so se kwie asha se de wadru a obeyi so no ona akofa no max 150 SC e de abadwa so eno no mo amoda modo watermelon mo amodo mango ebro eno no mo nkitinkiti bi ya na omawura mu omo se no hwehwe no max ebedi wasema man promise no so enwura no hawadwen aduane enoma no aduane afi chana rice kuntukete eno na hawadwen hwehwe promise na ebedi wasem e de amount fado ase na eburo no nyini kama afi glacier no so we decide until you be na emfuye bia hawadwen e wo wafu mu no fabo na enku ase kra na wo Nkoranza ha bebi eton agrochemicals bebi ho mo amwo busua dependable agro Captain Agro or Touchman, Ejeku Farms, or Touchman, Kemat, Druman Kese, any baby at Ton, agrochemicals. Be also refer Resenko Ghana Limited, Umundo, a friend Nomas, Promise, and a fay Glycel. Alright, inti and Brebema Quine, ma ye day Adea Akye Abia, Friday, Good Friday, a day SC, ma yena above phoning in a say. Na production team no manager Bojebo na edano ye na say systems na de enko Facebook ni TV so enyina ye na ono so ase yankopon ya adoma Monday ye be san ehia ye ma obi a happy sister also be kwaso na onko aso me kwaso won sorry dey is it dey na oko and me ko right way okay eno ya no pe na anyumre oh okay and then amiase mama na ose na yen fancy die waguo no eno na wutwa Sompa FM Yenyina ye tie Sompa